a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Check with your time in the studios. 8 minutes after 6 a.m. Yana pay. Yeah, Chiamwa Kwaba about deal 106.9. Jumadia ya tuned send that's what. Obia. It's a beautiful Wednesday morning. And then we'll quote that midweek's edition of the breakfast show. Now we are here to serve you the very best of breakfast. Now together with my able team Shaba, Kodjo Samibi, Ora Samuel, Kodjo Aqua. I'm gonna pay boy technical production, Papa, Michael Sir, and DJ Mario. So air support. Best do say I pay at the Agudi Musamago Pramason some Ebana pay wood Jumedi so I didn't send it as well. Obia. Now we are live on Facebook, live on YouTube. Wadama. Now was share link no more for so to me a Jumedi no be and pay. It's something you know go DLFM online.com Mubawa. It's something you know go how so beje brena fee. What can you know be come. It's a beautiful Wednesday morning. Today is not a day to slow down. It's a day for you to push forward with purpose. And your day was so slow down. It's a day, a chance for you to push forward with purpose. And I pay my chow. I'm wakwaba. Every Saturday, I come say no krube bono. Ya tinkonya so de ekoso my Ghana. Ni wi asafo na nyina no. E de baba be so mo send da so ohomo bia. And I pay my chow. I'm wakwaba. Na wo kwada kotoni ma bosom de to so nsia. Won fempem mienu ani aduonosia. The 6th day of the month of May 2026. And I pay ya chow. I'm wakwaba. E de ba e da so ohomo bia dwumadi ni so. Me mo ache esa mo wakwaba. Now, me mami a wutie mi anope, me nua ba wutie mi anope. Me do for wutie mi anope. Anope me pese me no be di nkomo bi. Me pese me no be chasem bi. Koma me no wo bono. Tie ni ye pa. Aye jai se wo twetwa onwonko nyanti. Stop backbiting your brother. Stop backbiting your brother. Nanti atwetwa. Obia woni ne tifie jai sa wo keka na chinsem. Obia woni ne wa adwumam jai sa wo twetwa sa nipa ne nanti. Wunua, wunyonko nanti twetwa. Asema enim na wo ka de fa sa nipa ne ho. Jai na mwa. Obia woni ne tifie. Jai sa wo keka ne ho nsem. Enya de e beboa wo. Stop by biting your brother. Instead of saying obey sadia no, speak life. Buasana nipa no na afi na borabo empeja enkoso. Ba say wotwetwa ne nantenya de beboa wo. Ankoye wunti no. Obi na enya de a enye. Ba say nipa no wontumi ngina nanim enkasa asam na nkyere no. But na chidie obegina no wakeka nsem a enim e de afa ne ho. I said your yes idea no. And wow. If you can't say it into their face with respect, don't say it behind their back. Want to mean nim and can't say was messy and I saw Benting say and I want you in Tijai. But in the chi now can home some anymore. Jainem wow. Ebia said the sandy panny no, ya the show on sound to me yet. Nipa na woni netifie no jai se wo twetwa na 90 adapay 90 twetwa emwa penifo wakasa bia wotai kan yesi wa ma wonyam ko entwa nkoro a wo ntwadu se wa ma nipa wonyonko wantwa nko a wo so wo ntwa enkonkonkodu timesro stuck by biting your brother 90 twetwa wow. Ununua netia. Muntina wodum. Muntina sumduyemo. Now, what kind James chapter 4, verse number 11 now? Or say, do not speak evil against one another. Do not speak evil against one another. Sanapay, Mesro, Mesada Messiah.
Jai se wotwitwa onyonko nanti. Eyade a emboa. Twedi amponya kopon wondo momo a won kan ho anopay. 13 minutes after 6 a.m. here. Good morning. You're from a Hitman, from a Black Governor. Marching. Okay, can we do this? Anidaso Wɔhɔ, Obia. Anidaso Wɔhɔ, Obia. Asuro suro hit. Asuro suro hit. So yummy, so yummy, tampa. So yummy, so yummy, asuro suro hit. Asuro suro hit. Asoro hit. Asoro soro hit. So yummy, so Anidaso Wɔhɔ, Obia. Minutes after 6 a.m. Anidaso Wɔhɔ, Obia. And it's a beautiful Wednesday morning. I'll pay a denya kupase. Yatiti butani Yehowa. Yatrina. Yatradi kesia. I'll pay a denya kupase. I'm our friend 059340 6565 0534 050 199 live on Facebook, live on YouTube. We'll share link no. Now for Fufu be soon to me Hibiano pay. Hello, good morning. Good morning, Dr. Me patch your saying.
Pepa Choko Cheni, Mr. Safi Jungle in Accra Center. Okocha pay and Yankopon say. You, Brother Manada, Yanusin Slow. Amen. And me, I'm not paying so Meda Asafi, who was brown boys in a Tumuga, or therefore, or Butin Tuma, went to me in son of no Embo, or Nonne, I didn't know so too for. Now, Brian no more boomty, and drive for that soon for. And now when Yanni saw crackers for Mojo, the Murphy Sania. Na me yere me mba me busia ya church carbon bia na asda anya de bermano obi da ya sabia so benum kukumpo atrema na doctor mpo yi ni keke kontumi no na we nyina parliament na semetin kwamu ne de ya na asda na me de man me se ugade se na de nso betutu ya na monti ne do how ne sani amane ne akwanti ade ya me pegumaye na bibia tumi di ni wada sipa ashe de mi nyam na dunti amen Amen. Okocha that's it. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Dora Georgia no pay what pum to say. Who you papa, but I want to say. I'm not the mess me who your papa. You do bad yasi. Hitman no pay at the party, the middle radiasi. And it shows the power of the action issue. The Sunday radiasi, the ama DJ Ganama, I will go to the DLFM and any era mama, I will pran. Hitman is the radiasi of the mouth, right? Mama won't, you know, bomb band. Now great offers and finals and then brain. Amen. Matemeda papa. Good morning. Good morning, Black Obam. Pacho, you froze. I just see ni I will see what I will. I draw my minty one pay. Black Obam Pacho hoye di. Namia do me pacho me so me hu ye pa. Black Obam Pacho ne de me dan yamia se. Dan asu wa kwenyi ne mu do de ahwe me ne me mba ne me nuanu. Black Obam Pacho ne de yame de afi ba kwa aka me mfe. Wow. Dan yamia se. Black Obam Pacho na fe bompai ma me waje. Right, Nyankopon. Yamia yama me do. Nyankopon kan ho wonte na nimu fanchiro. Wakoma swade nyina Nyankopon enye mfama wo. De beye musuo ne esa Nyankopon empengu mfama wo. Na fe won ma wonte asebde ene dey. Amen. Amen. Adwa me da se papa 0593406565 0534 no pay ye de Nyankopon se when da so wo homo bi adwumade so. Good morning. Hitman. Kofi man no pay wa pomu te sen. Ya do mo bra kwa na mpacho na so. Me pacho me so me hu ye pa. Danga miase. Ye danga miase e won hwe to tane the Bible dia hwe so. Every ejo ada be pinsamre. Bisa danga miase Emma bedofo bi and then na order Florence Atipo. Nyamishiano. Nyankopon de afeba kwa aka ne fie ne so oba de Nyankopon so oyin ne fi adom kwa adom na oma na namo tie misada nyamiase ema tiefo anase listeners etie DLFM da no play Hitman bedo besia oni nyamenye Nyankopon enka won so ho anapay 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Good morning, Bakoba. Mrs. Mintana pay what promote saying. Nya do me ho ye na onso e. Me pacho me so me hu ye papa. Bakoba na Thursday Enquires start session. Boni BNC. And then we kwada Wednesday. Third day. Third day, yes. And that also means that. Yes. Almost started session. Boni BNC. Papa di omo ko e di omo ba. Ya so mi na say ye dia sada emma no. E woni e wa ya maye. Onko so mbo mo ho ban. Ofo mo wie Friday kura ma boni bi anto. No nukuto ni Anidaso so ne be koso de na seda ma no. Onhwe me ne me fie fo ye fi ko ye fi ba. Ombo ye ho ban sonko. Erade ho my Ghana mobo. Onka ye my Ghana. Ye be ka na seda. DLFM nti te re fi ye ho ye kata sompo a mo be ka ye e me ye de na seda ma no. Nso ne don hwe ye so. Ya no pre me tia no ya fans fo. Erade nti na ni mu che adwumaku ekuwa we Odonne tiri po ekura ye no Erade nti na ni mu che obi akọ no nyuma so a onti na ni mu nkyere no e wo Yesu din mu. Amen. Amen, Mrs. Minta. Good morning. Morning, hey. Me pacho your fro saying. Mama Stanio. Mama anopay ma minti wanopay. Anopay. Erade say. San say ye hwe Erade busu ye wo ya brabo mu a. Na ebru ya adwene ye nti ase so. So I be pray the Ramu so Erade egusu ye efrim. Nti me da na se pa wo ma brabo so. Ni ma busi abrabo so. Hitman wo so ni wa busi abrabo so.
ɛna deɛ abusua nyinaa brabɔ so na sɛdeɛ nyame ɛndɛ yɛ ɛnamiɛnsa a nkɔlaa yi kyerɛ a ogu so ɛgyigye ɔmo tata yɛnti ate nkambɔ ne biara no yɛda Awurade ase Awurade nkɔ so na ɔngyigye ɔmo tata saa na ɔmo ɔmfa ɔmo nkɔ awie yɛ pa yɛda Awurade ase nso awɔ yɛn mma ne yɛabusua nyinaa brabɔ so Hitman bɛdwa sɛ ne sɛ mɛkasa ɛbɛwoba yɛda Awurade ase wayɛ bi ama yɛ ɔnkɔ so na ɔma wo so wone w'abusua monkɔ soro ɛna DL abrabɔ nso yɛnkɔ so ne yɛntie mu tɛmbia na ma yɛnkwanhyɛ sɛm tɛmbia yɛda Nyame ase wɔ w'abrabɔ so ate Amen. Yeah, that's a pass. I want so what to me a friend of pain. Now, what was that? What about 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Asante Zonga na pay what poem to say. Also, so here as a few who are Dauruma, Matu Kano pay here. Bibia Yaha. But my means you want to pay. Dedicate young fancy dama a DLFM. A tear for you now, as I said, Busia Cassia, I am my Bidika, Yamami, and Timagi, Timika, or say, I was a Cassia, and I have a dome. May no pay your day in I want Emma as of you. Papa, no, brother. Dedicate as of you want to you. I want to for him. Then daddy there, you know, we are holding, and I shall put for a famra. I got the idea. Not to you. I can't make you, mammy, none, much or my dear to say. Above what did I do about two? Your fruit about so many chroma bats as you so. He showed me someone will answer no one. If you see nobody another, you're better than you got. Oh, that's a ye. He showed me someone will answer no one. We are the another, come up. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning. Me patch for saying. Hitman. Obia di wa madini. Auntie Magana pay what poem to say. I don't know if you be aboko. The Nyame ase. Empase dama ne o man kwane. Anope ye dana se. Wone bambo ne ne hweso pa. Ye da sore ne basa kese akura ye mu. Wa shabofo ama onwanya ne yanya. Na ya sedan kuto. Me ne me ma ne me nananom me fi pamfo. Ye da Awurade ase. Kwamna wo so ne wabusua. Me da Awurade ase mamo. Awo kofi ne nabusua me da Awurade ase. Fame ne nabusua me da Awurade ase. DLFM abusua kɛseɛ Asante Zongo kan se ye nyina abedom bi me da Awurade ase ma wo bi biara na di fi ne fiba enya somudwie emofra youth empani me da Awurade ase ma obi bia nkwala etwero nso Awurade abampo nye won kɛseɛ ma obi bi nyare obi bia ntwero no ntwa wɔn no ɔman Ghana da kye ni da so ana no penso Awurade asan ye na de ne biem wa bie ne han fefɛ ne de atoyɛ so enframa ye hu me yanto ye ntua de a na ya sedan kuto wo ne nyame nya adwuma ba Auntie Magina Kupon and Kawaso. Happy so day. Thank you so much. Omoda papa. Good morning. Good morning, Daddy. Auntie Comfort and ope what to say? You. Mami ti wa no Auntie Comfort. Not many but no nothing like I mean, also my son, and I love it. The brother, you must do Yare, you see, and me says that they cut low or Kasae, on your Yaresa, Manto, one generation. I have some, I'm not being me. I'm not saying they cannot say. It's a young man, make the young one, my mamma, Nana. The pasta, me, Odoi. I was doing international on any year, then the university. I'm not friendly that way. That is, that's my was the one, and no more 1 year to let me now. Now, come home. Oh, amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning. Me patch for saying. Me patch from Obia. Kasa free him. Sikula. You Obama meet you on a pay. Na me de ma se de nyina ba ye nyemutso. Wo ba tu nyina. Me de me
Mede mani beka se Eradi wa ya die. Mede mani beka se Eradi wa ya die. Ah, sadie chimia na mihu anopa bosio ya mede mano beka se Eradi wa ya die. Onwanwania sadie chimia na mihu anopa bosio ya mede mano beka se Eradi wa ya dio. Eradi wa ya de no ni adimiye obi nso nto aso. Amen. Amen. Yeah, that's it. Obi nso to aso anopa. Good morning. Hello, good morning. DJ Hitman. Me pa chef ro say. Morning DJ Hitman. Your friend is Seth. That's if you start morning. Seth ma minti wa anopa. DJ and I know me dan nyamiase so ma de pachi. Eni me busu ani we busu ani die busu fo nya. Call it if DJ Hitman. I mean oni any young combat punch. That was in an any program out there brain. Nyankopon enka onso ho anopai. Good morning. Good morning, Brana for me. Me pacho me hu ye papa odo bibi aboko de. Pacho anu. Ma meti wa anopai. Anapa mi da nyamia se so ma de pa bi a chimi. Masacho champion Brana. Why adi bebre amayen. You see anapa we da na se bi me ni bi so fo nyina se da na si. Na college association fo nyina. You see da na si. Brana mi fa onye adwuma na pa we. Amen. Amen. Me da say. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berima Sante. Yes, sir. Ugidi ma meti wa anopai. Nyen certificate benisam ototrobo sunya kupon. Wode nabdom ne mubru hu. Ne fra wa papa ebo akrati asfa ho ba wode adom ye. Hanye pie so dia emphasize like extension di dia nyam. Then I am penifo o ma panini ni penifo nyinara. Ommum nyina ho ban so no. Na dwumadi bi o media from my Ghana ho. Enyi hira, enya sunti. When you forward this afidie ba ya na domara kwa. Enne yetimi da so afidie su. Na sike senka na busu nyina. Wo ban bokese a ensa danti. Amen. Amen. Gideon Berima Sante. Good morning. Good morning, Hitman. Dixon Bada Kuku Kujeje Achima Dukrano pay wapom to say. Kristo adom pa boni afi ni hu pa na mo sen nyame adom yesu ye hu ye papa apa do ba de asi ano pay ni bu ye han na opeja yen bi yinsi ba bia ho yinu ano pay ye kire kwedi ampon ba se yadom ye peja yimu ebo yimu asema ne se ejapa ye da wase eda wase me dana se emewi aseman e no mangana o man pahin ena na abuafo no nyina me dana se Emma DLFM kofar by Lejima ya fra Hitman Samigi. Welcome. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Bra. Yes, sir. Your friend say. Pacho sakodi ni. Sakodi no pay na Nyankopon ase. Sakoma machi. Meji so sakodi. Ya me nya ide nyame ase. Wo nkran sha odi abre no pa wa ma bre pa no pa we pa. E konso peke. Ide nyame ase no pa we e ma me sofo pani Honorable Bishop Richard Gerondo Chanya bide nyame asema Kennedy akompre ko Japan nyame asema mi fiefo nyame asema mi yere ne mema nyame asema Asante Zongo Kofi ma 499 Mrikua Sandra anyone Hitman nyame ase ema kwa yi Sami B nyame asema College Association for nyina any loyal fans of DL presenters nyame asema Mrs. Minta ewo Yesu dimo. Amen. Amen. Yeah, that's a pastor one so. But to me a friend of pay now what do I say that? And the about 059340 6565 0534 050 we free Dora Yeji ho. Also good morning, Mr. Hitman. I thank God for another blessed day. Dora messenger. What the about and I pay 059340 6565. Good morning. Good morning. Me patch first saying. First I greet you. No me too pay. I'm not paying for so much departure. Now you are quite more about you are kind. You are quite about to us you. Now you are not born Papa Joe Bacoman. Do, but there, you see, Mammy, da.
hopefully adum be kwa adum charge no you no bo my why you mate me ba ma papa 0593406565 050199 Anidaso Wɔhɔ Obia wonso oba na fe wode waseda ede aba ena no pay dwumadi no so we say good morning brakwa thank you Jesus amen and amen Augustina Kofi edi Fritama community 11 and the ba anopa yeda nyankopon ase good morning. Hi morning Hitman apomo me patcho me hu ye papa na wonso ready adum odi adum ye fro say area mama pram area mama nti wa no pay anopa nso me da tede for no fofo aso se why adum ama di papa fancy pram de na sie papa bi ato amaye ni asem tetwa the radiasi elma anti madi pram any me bad day ra ye de ready any me nana no mo mkako chia pepe fini na me penankopon so do mbeko no do mezie wasundin chance ni mebusia fo mo fie nyina ye bro no isu nyina pram o mo wa ma o mta tie bi e pa no pesi me da trade for me ko France edi ma wo so mo kra amen yada see chia pram phone nyina 0593406565 050199 Kofi Boatin edi fra saman kese edi dia bada pe wo so woda nyankopon ase papa so wodi afe ba ko edi aka ne mfi ho good morning Hitman what's the obo bari madi ya boko de me hu ya papa ma miti wa no pay Hitman the kasa free odobru ni junction nice one edi asede mo to fu nyankopon amobro therefore hene bambo hene onyankopon le tumi aseke obonsam no say nyankopon no edi asede na yi ni kabia ma no aswaji afri musu asan kwanhia patuwo yare ohaw amane ensohwe ohaw bi anamu bedenya mi asi edi ma patupa ladies awo ene mapa anyankopon ayi aye edi amayen Janet ofuriwa Medina Estate medenya mi ase de mano Antimele Japan Estate medenya mi ase edemano ane mama asaributwe majo medenya mi ase edemano Kristi awo santo medenya mi ase edemano eno bibia wo tie wo fidie anopai medenya mi ase demo obia gift aka wo Gulf City kama medenya mi ase edemano we ye na de oda amen yeda se papa good morning. Morning, DJ Hitman. Piano and pay wapom to say. I do who to say. Me pacho me so me hu ye papa. Na say mo tia to na mo me madam sister mama get manita market. Hey boss, dam shishu get manita market. The church of Pentecost English Assembly Manita District. Amen. Ye da se papa. Chief was ebo apia na pay e de na seda ba wodan yankopon se e de mat nemba tutu I'm sure say ebo apia wutro BC nso hwe na no pay wo papa se yankopon enka ho na fe wondo mo embo chief was ebo apia messenger wodi aba anopay eno no maami arena du free poko ase anopay woda nyankopon ase se woda so tinkwam woni na busu asante nyina adomnenti good morning. Good morning, right man. Me pa share first saying Sister Maggie from oba Maggie ma minti wa no pay na no pay de otu fo nyankopon ase so ase bie ni han fe fa maye from ade nsu kakra gugu amaye yeda na se pa ma o mo mutimi fe bie nyina titru Black Kwame Otompa wa pram last stop Auntie Maggie Asante Nzongo area mama pram Auntie Maggie mechia mu nyina Awurade nka mo ho na dom amen ye da se papa se won so watumi afre yemfa final caller na fe ene ukwada no pe yemfa seda yemfansi 0593406565 050199 Evans was on message up what the abandon person good morning Black Kwame. I thank God the Almighty for beautiful life and living he has given me. This is Evans, aka Kiss Me, what the free Tema Community 25, and the Diaba and the Anopay. You have find out one after Anopay, you fasida, you fancy 0593406565. Johnny live on Facebook. Oba, Madama, that was what share link, I'm off of being so to me. I will be Anopay for Obia by the producer. You fancy, you fasida, you fancy. Adomninti, amen.
Anidaso Wɔhɔ. Somebody scream. Anidaso Wɔhɔ. Bonsame, 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 bonsame. Anidaso Wɔhɔ. Canfono, to Danasio, oh no, no, sorry. Everybody said, nobody wants to be dying. Also, they're not such a canfono. Everybody, to Danasio, oh no, no, sorry. And nobody wants you to, nobody wants you to be dying. One moment, two moment, two moment, two moment, one moment, one moment.
106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. I was on a baby and to me and for good year months summer to me and bar. But I don't pay a bedding come on. Summit begins today. 3i African Summit in the Shasi and in Accra. Daddy Jesus, Mama Jesus, Daddy Jesus, Daddy Jesus. Oh yes, 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 oh yes. Accra Kumasi Expressway no. I won't come on one man up here, baby. And our information I ever just said military no. Me just where you from. I clear quite on. For major infrastructure projects because well. I think I got you the son of baby binti and to me for good year samamba. And change sure about what you some be better say. I feel cool what cratambo boss one of the new number. Oh dear, 106.9. I think I got you out. Join you live on Facebook, live on YouTube. Now if you want to share, link it up. I don't phobia and what do one birthday, your mama happy birthday. Happy birthday, come on, Peter Rufai. It's your birthday today. DJ Kofi, happy birthday, and confirm. Also, of my men, I'm a him, Sahine. Kofi don't call. Happy birthday, and confirm. Happy birthday, and come on, Kosia Debbie. Nana Kosia Sakodia Woba Force. I know baby, happy birthday and confirm. Rebecca Busumbru. I know baby, happy birthday and confirm. Mama me musa wa tumi anu monsieur. Wono monsieur ma me kan fu Lumba super natural me na water for ma. Lumba super natural me na water, it's pure in every form. Just got a grab. Jumadi be a woody upon to be a water. We are Lumba super natural me na water. So wedding na we year na we party na we conference na we seminar na we. They will pay you come out. Ya madofwa. Lumba in supernatural mineral water. From Penny Farm. Now, baby, I will be a supply. 0555 27 4757 0555 27 4757 Lumba in supernatural mineral water. Abu Jusio.
Pure in every form. You guys got to grab. Ministry of Health, I just press statement. I have a two I won't come on. I know them, Papa. I'll pay bedding come on. No more fry, I want fast cinema, watch your BC. So, I ended that to some years. And then today, on the BC as Zorka Ecoswada. Now 6.9 Anidaso Wɔhɔ Obia sabe check your time na no so aba quick commercial break ya ba inshallah kwajo sami bi betina se na fei wodi ko wakrata mboso ni na e dia ba twen ye besisi a na sell from casino for ghscratch.com sikam pimpim mama Ghana food ni nyasam ketwa ghscratch.com and you scratch and win instant cash online roba to me afa so di 100,000 cedis kutu ani kasam ne say akonya miensa ana roba to me afa so di be simple me di kind to scratch card our ghscratch.com na scratch keke utiye ya udam instantly ne to so me no aye the daily challenge debia ye bia mere to so bia scratch card do do obetumi say ye katum now can you put top 5 ne ho a woni e nan aka no ebe sika ba fu wada so no ye to so me yensa aye the game challenge ni a obaya ne so obeyi card ni mu dia ope say be now ka top 5 ne ho a disika kofie sika ba buru 100,000 cedis ana obetumi edi awo ghscratch.com eto trend ye ghscratch.com register scratch.com ne di do kai sense shake kakra wo Enquiries Gaming Commission of Ghana jet woni mfedu nwotwe wutimi nto ba ibi utwa afanya santon Minya
Femmewaso, any America cra, Naminka, Diofosu Plaza Hotels, no Cynthia one trail, so baby meetings, and our conferences are anyhow, because Diofosu Plaza Hotels, they were very spacious conference halls are a state of the art. Say a condo, now baby, yeah, Ubenya Diania, and more demi more sham na pomudi womwedi, and now ope and sapapa, betray a bodronsa, yeah, so bogo minase, and nipe diomina by your from Anum dia, Menja baby, said Diofosu Plaza Bar and Restaurant. There was swimming pool, gym center, salon, yeah, a man, to Mrs. Wantrini, a fair modern event center, yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music, yeah, Omikawum, Nebe Sheku, Amoniaje, Echegusa, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, dear, Dine Papa, Inipadem, dear, El Buso, Intisawope Hotel accommodation with a serene environment, yeah, Ubenya was soon, dear, Yebia Punama, a fair 1-bedroom, any 2-bedroom apartment, yeah, Ubetumini Wabusia Abetinem for a limited period, a fair Diofosu Plaza Hotel, a Chuaquine Ewo, a botan so, any attention, yeah, Nina, Okoforidia, a bring so, the way you are here, any fire service station, no, any dish anymore, so Okwa Denta, you are Fafa, wait to me a fair, oh, my so 0530458834, now 0207979461, email info@diofosuplazahotel.com, website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ago Ghana deal 106.9 Emma Ghana and Nanu Nyina ayuko ya mamumo ene adwuma wogire sawo maame eye special edan na mama me dance sonko wo maame fo nyina mo ene wei eye wo bre sawo bebo maame abaso wo DLFM nyame shamba Mother's Day promo on the 10th of May 2026 meche kotoni ma boso me no da etoso du won fempem mienu ene aduonu sia bomade asa wo besene ye video WhatsApp message and asa SMS na mo video a wo besene no emane mbrosima epedifo betena se na fe messages e mu ohwam no ya bona baso enti we so e ya kwanya sonko a wo de chedo e de a che wo maame for messages WhatsApp and video no fafa 0531 698307 0531 698307 DLFM 106.9 nyame shamba Mother's Day promo then aboafo and Lumba in supernatural mineral water Akono coconut oil Kivu House of Makari Wediwa Herbal Center Slip Ventures Brutal Fruits that is saying Sanazi Beauty Parlor so wonso person beboa na fe yede DLFM nyame shamba Mother's Day promo iba for 0244 668288 and now 0577 475343 0577 475343 DLFM 106.9 nyame shamba Mother's Day promo and na no mayebi ya mamumo ene adwuma ya mama yuko nyame shamba It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ.
no no brother. The budget is out of Nyankopɔn tumi yɛ na yɛka yɛ akabe wo sɛ Nyankopɔn na wawadeɛ so papaapa na DLFM 106.9 Nyame nhwɛ ma Mother's Day promo ne ba. Now, do you believe your mom is the best? Yeah, this is your opportunity to celebrate another hair on Sunday on the 10th of May 2026. Yeah, boy, mama in my basso and I know so fata. Somebody has not send a message about a video about WhatsApp message. My name Bruce maximum 60 seconds. I'll catch you the reason why I will see a bomb mammy abaso. 0531 698307 0531 698307. Don't miss this special opportunity to appreciate the most important woman in your life. Yeah, boy, my man, my basso. DLFM, Nyame Shama Mother's Day promo. Kwasi ada bay. Yeah, Mother's Day. Mama no more die. To also throw with your bra. I didn't know Mama made them strong call. Mammy phone in there. What is 0531 698307 0531 698307. Don't miss this special opportunity to appreciate the most important woman of your life. Let me show my Mother's Day promo exclusively on DLFM 106.9.
Midima for Heba Clinic, Summon Country. See, be one new branch, no one crime. Mayura. Dr. Time that's also brown. I will be at it to what would you achieve when you're son of last stop. Midima for Heba Clinic, Dr. Time that's all. If you are sick, you're gonna run a crowd. Come to Midima for Heba Clinic. After doctor, one hand, one soul, yeah. Man stroke expert pa. Go to do one apostle. Once and somebody doctor what did say tell. Midima for Heba Clinic, Dr. Time that's all. The doctor was 0244 774 282 0244 774 282 050 0727 215 050 0727 215. Midima for Heba Clinic, Dr. Time with us all. Everybody look at me, can see you. Everybody feel me, and every man come over. Y'all got yo, y'all got it, yo. Everybody don't know, Mamma, Jimmy, and the minute keep down, you yes, you me won't go. You're taking up for me, you are right, you me won't go. Experience the ultimate in comfort and luxury for Super Plaza Hotel. I will go for at the Chemo. I would have ready as I enter for her. The comfortable, luxurious rooms. Conference room for conference episode. You know, there be episode the event to be a person enough open space. I mean, come for you for Super Plaza Hotel for my salon, gym center, swimming pool, restaurant, Papa B, local continental dishes. Now, Sabeka. What do you for Super Plaza Hotel? From 24. So once we hear Enquiries and I say your reservation 05304 58834 05304 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. I would you for Super Plaza Hotel. You for Super Plaza Hotel where luxury meets comfort. Coming up next on the show, all the top stories, major stories making headlines, national dailies. I'm up and crack turning in about. And as usual, I'm sure about what you some beats in a senafe. What you call Wakratana pay. Apostle, what need about deal 106.9. You're not famous man, a quab, and a fenana pay. Kowakratamo Boswana, Ayakadono. Wafani na mbesoma tifo wotie deal 106.9 medical catch that join you live on Facebook, live on YouTube ba na wonso wa share link no ama ofoforo bi nso atumi ahwebi ensem nyina go dlfmonline.com konso a wonso beje bere na fi watumi akenkan ensem nyina bi nshaba kojo samebe atenasa no pe kojo good morning. Yeah, good morning brako bibia boko de ya me adom bibia boko ya de nyankopon ase papa apa sana pe nso wodi wababa bedu asomdie ma wodi ko wakrata mo boso no eba besom Ghana fo ana pe chiatiefo na fe tisin sebnemo brako Brian fa na ase ni nchemu oden ya ma bolbolo board ya twede empo yankopon se yekoda se ufo na yesode na basa kese ni kitayemu yanto yanya ho hwe we yanya ho adwuma bi ho mobro ne atom na ana wache manaso yenso nti yankasa na asenka ne den yene abusua sante ne nyina na adwuma yefo nyina da yankopon ase wohweso pa na pempenso a ode yan Ebenezer ode ya bedrom na yenche ne tiefo mutie firi chichi ne bencha no pai titiru ene wono ma womofa edwumedie ahodo a ye ne fie ha nyina information centers no wono mo leader eye DJ Ghanaman Great Station ene wabie dia too much se DLFM anese no womo maka mutie firi eye paps ahodo my Ghana I mean shops ahodo a mutie ando pe nyankopon hire mu nyina taxi drivers brachi tema chei taxi driver ne taxi drivers ne checha mu nyina trotrofu nyankopon hira mu sanso na express for no
monso so a VIP moko kwatenten no nyame nhira mu nyina nsa no pem kasa fidie no eda DLFM 106.9 monso so a mutie firi mu afiefi mu no nyame nhira mu antema gena abusuaku no nyame nhira mu nyina no pe na onye mu nyina kese right anapaku wakrata mo boso ne brando and to also join here I think shraba ko jo samebe ya fasem ni nyina wo fambra bagana pa wo brani Ghana foti o ko wakrata mo boso ne yenkwae Brako bramenas na yemfanchi ye biu ema yetifu anope wonum etie yen na babia yedre no yebesere na okasa fidie no wagyae ema na da haya na wodi biem se be ya de hye omo won chenchen nyina no ebehu nsema hodo a ekoso o mayim pempenso yedu ne ku akrata mboso yeto yebo asene nsema hodo aba montene ne ku akrata hodo ne de aba no yebobo na poso eye bena headline no and pebe oboso mo wehu nsema hodo a ekoso ewo oman Ghana ensem no yeboso a na me wo faase makelse or the better Facebook and afinse YouTube into betumi adwane live on Facebook as well as YouTube na yede to so a oso ahu nsema hodo a ekoso enafimfoni ahodo a edikase buru makotire nyina na se newspapers ni nyina mu no ubenya ni nyina bi na wetumi ahwe anopai na yenhye kuwa kata mboso dwumadie no ase emfamfiri women and leadership kuwa kata anopai wasifam bruta wode nsem aba na nemra ne se mpa informed and transformed emma no ye bo mu chiban ye wia ne ya bo mu kase ne amane ye se de yekro afri no ne asesa emma ne hyebre ne ma pa etumi aba o masetenem ne kuwa kata anopai ne fa etosonum page 5 ewo women in leadership kuwa kata no eba amane anopai say what happens to women found at fault if a DNA law is enacted in Ghana? Asimo obisani oba kuwa kata nanimu a ne fa etoso enimu no obohu se maame bi gina ha ne ho ofe pa ana abofra ehye ne chi na maame no na tade na ehye na ekama atere na efe ene ayi asase na ogina so nyina husu na epe na ne duku ebo no so kama pa kirese nya sem kuma kura tuntum si efe pa wo de wo share Facebook ene YouTube a se de mechichi no obehu nyina kama na wanyi bia hwe na kuwa kata ibisa se na sia betodwa se mahebedwafo egusu bobo ho kwan do mbefa so a wo mbetimi ayamra ewo manyim na ebedi dwuma ne se oba ene oberema munya wo pe eno ba beye wo hye ede ama awofo ne se mopa no mo betimi akwa hwe ne mu ehu se abofra no ne papa ampa ne papa ya na wo ne bai ana se ne maame enti ne nan ni ana ahu ba titiru ni nyina ye obema no because oba de ona na wo ye ntia den odan yam na oberema no ne yakwa akoye DNA test ahwehwem se abofre oba asase isui enti abaya kunadu ana se akosua esie ne mpon enti ba odna ba asase isui enti ne papa wo ka se ono na ane ne wuye no kre ana se emra na wona ne tie no uyi fa ho otwempra wo na chi ena yinse ni mponya ne dia ena ade hyeni na aboa se be ya nchini ahwa hodo ekoso amayi mu a obehu ana obi na obi nyem nyamba me de mente ase me de se maka kire meni oye bibi no se meka kire se me de nya de a me se de me kire ya me de na manfa ngum se ya na ekoso amayi mu ana me wo fa ase nya sa na mokeka se ya eteme de enya me ba me de oye me de se maka se yefo na menje ene hu nsem pi ni yompo wo amayi mu sa no ana ba hye acha mehene echirim sende omanyim mema pi ahwa manfo ba mane wa hwe obi ba makora no kura nyima ne sinyina atutu okwa hwem ne nyane ba eka mema ne bi bo wo mamu ha se ni nyasem kuma se last kura mete se former footballer bi kura nkekem ana ebi mboni din osi wa brayu amanfo ma wa hwe wo kura ma nyasem kuma yese ma ne pinka no kuro adwaman fita se wati sika ya ne ho ade mpu no na wasan prepare chire wachire ntiwe na beboa yen mimi se minya wade sa na beboa mpa enti minya wo ya na fast bakwa kwa hwi minya ba dwuma medu pa ana minya ne sa medi ne dwuma bruta entiwe ne beboa se beya winya wo a ye huni se yes abofra ba sa sisu ye mba no ya me bade a afini ma agere me ho ahwe ne ye obi ba nso amfa no kuma ne papa nya den ehwe no ana anya sa ne te obi ba wo manyim na kwa kata ebisa sesa ko base ye be hwemu na abofra no papa na ebia na one maame ne te no enya ne ba de ne besie na wo ba na sembe ne beto no asema obisa ni makese de ne besi
Wa wo fie hɔ me bisa o anɔpɛ wa wo take care ma utie me no me bisa o sɛ wo ya abaya ɛna sɛ wo ba wa wade ɛna wo ne ho kafo ya me adom kakra na ɛba pie mokɔ ɛkɔyɛ DNA test a mokɔ yɛ abɔfra na ɛnyɛ bɛma na ne tene ba ɛne ne mfa kora ɛno no wo bɛnden obema utie me anɔpɛ wo nso sɛ kɔba ne sɛ ɛnya wo ba DJ Ghana man na abusua no mo de na mbɛ aya mo mfa Facebook no so Hitman bɛkenkan ne nyina mama wate nti ɛbɛboa but ɛno no mɛsɛ odwafo mbɛyɛ ne free anase ɛbɛtua sika epesi ehu because DNA ni ehu sɛ ne bo no yɛte sɛ ebi kura 4000 ne ade ne yɛkyira ɛno saa ne yɛ bɛyɛ din o ndi epesi ehu sɛ ɛno mbɛyɛ ne free ana bɛyɛ fofofo sɛ bia 100 series bi na kagya enchentem na nan kakyire din ana make manka ne yi mo ma ba form de o ma akɔyɛ ba ne bo din o mo nkɔ kra opa hwɛ o mo ntia sɛ na o zigi bi no mu ne ade of 4000 o fa nkɔ hwɛ o bɛfa ne saa ana en somehow yentu akwa kata mbo so yembo wuramu en ewa krata fe toso ensia ewa women and leadership kwa krata enim ebo amane yesem etiwa is ma hye bedwani ono kura nso chairperson ede ma private account committee ya ma me kirem se nyasem kuma walo fe 3 senior high schools empenifuo ni biso mko pie mu attorney general department na ne yo mtoto ye no breaches abam procurement breaches pa abamu no nyasem kuma ne senti omkoyia no eyekwadu na agbo wo no mi nti omko na omkoyia no na se fa kire din amfa nso agya Ghana mra empeninsi petapia pito na mra na ede woro na je hu ba bia susuan ede bodo ho no befa ede afa sansense timikeze de ageta ede ama senior high schools kanifo ni bia omoto aye hyehyehyehyehye nyasem kuma wo mai musikadie se basa ana ne koto dwakra o public account committee anim say ebi ni matumi atem sika botene over 1 billion e de akoto ayifo wo de aye adwuma dakrope na ekwan no mutwa firi kumase kosi nkran ene kura mpo no transaction kwa mo de physical cash o enti se be ya aja wono munya dance ndi no nya transaction we nya electronic we bia nya befo kwa so enti no eyesa wo meka se fa momfa message ni mra ne momfa nkan we manya ne saa wo ma se physical cash 1 billion mudi etofango da kro pay kwan mu yi kopem he kroma enja na ade ba kwa ha me public account committee ni so mu hwehwe mu wie saa na aya na ekire din o aya ekwa he because betene we ya yesei ye ba wie no enko ba bia na we kwa kopi mu attorney general department ye ba ye sei de we ba kwa court we hu na hwete sam sa mo be hu no kura na sa mu ntumi nya ho hwea munya ye ana openi me boa you are wasting our time. Someone mu say mu hwehwe mu wie na mu ntumi emma mra no nya adwuma na mu nchi nipa no nya sika ma ya de. I think say it's better say mu be jai san hwehwe mu ne ye. Because ha adwen pa tete mimi say tete mpa. Manka na madada o tete mbruta. Say mbe ko asesena na osimi sie diska. We are you see ni be wie no. Na kire din. Ti ne ho asem no wa ba yi. Ne ho asem no wa ba no nti saa na ayo madiska no enti no sika o madie no mko kirechirem na bibia ntumi enye kama emfama wo no enti no hasam no aba no public account committee enti eno ano no enti ye hwe ni mu se eja emla no beboa na no kra so madiska mpa na nka eja petepia pitu ye de mra na woro no simple na o maga na sika ho atumi atonom na Ghana mampeni abedi akiri o mampeni abedi vice president her excellency Professor Jane Nana Opoku Ajimanfoni de hanom na katafeto so nan women in leadership kwa katenem ebamane say Vice President tours Ghana Medical Trust Fund backs stronger healthcare delivery ntimika se de o mampeni abedi akiri wakokko miamia bi babia Ghana mampeni ede Ghana Medical Trust Fund dia pa no otechire pampe ohwe we beboa emenya pomude ho sense medu babia na akoye kana no bibia konka de ma omani yatumi akoyanim na o my Ghana pomude ho sensem ya fa yentoma pa ede efura eno yensema hodo ano pain women in leadership kwa krata no ede ba montene so na yemmowura mu ewo okunini daily graphic kwa krata no odensem pi dia ba no chirima Mahama Cares begins next month focuses on a cancer treatment administrator ni munsemni enti openi no ene wada Mahama Cares eye dwumedia no no echirim se nyankopɔ ya atoma
busume di anim ebe ya ye ho mobosome June yesimu pe omo hyase a foto kakra Ghana fo mampani abo ankwa na de hie bi di kakra I mean apeto a na say apeso a bibia konkama edema dwumadi no omo hwe anim say ebe hyase yankopon ya adoma abosome edi anim na omo hyase pa de ba ko mbetumi de wani edi akiri pa no eye cancer kokuram ma kokuram ya de tete mo no wombedi kan ahwe mu firi we ka premu ntua bi fi say e foto na ya bo no musika ne yeyie we ye krankro tie hyene so say ye kase mahama case na saa na mutu no mampani tu no krankro ya de a ekutie ni pa bi a abusua sika nyina hye no ejapade nyina hye ne no na mampani ahwe abo ho foto say ya de bi tietew krankro ya de bi a akoye nkude wo ko enko no na saa foto no aboa na yetumi ako ama etiwe ye foto a emu ode wa ya de bi tietew pa ajo ho enye no wo de kwa ho no ye nye wo kapre na saa foto na hwe na wonom etumi afa ho ka nyina tiankopɔ ya atoma busume di anim yi busume beba bio no June bosume num ena be hya ase kama na ombedi kan ahwe kokuram yade kokuram cancer sɛ wode ne yese no fumu sɛ wo be ma na wanya kokuram jeze ne nyina hia okwa na omatwe ama na ejaba sɛ be ya wonso so me wafa ase no mani be gente sa awade no ebegu ana yesa ne be ebegu pa katafa tasudum yensa ewo daily graphic wakrata no ebo amane say inherited legal system not fit for purpose enti ansasare echirem say wo hwe oman yimra hodo bebre na empenifo ahodo mawu kro eyeto ho ma oman na yankopon anim ne nukura anim ne ni abonsemetiko it doesn't fit for purpose which say wonje da hu mfaso bia wo so eyetutu owura nya ketewese emrane bebre ho no ma ya cake se mfaso ni so it doesn't serve any purpose bia emwakra so it's about time say empenifo betena se no madwena konkan na dynamic said na wiase ekro no omatuma ya mra mu nsa kiremu ebeboa na tumi aboa yen na ye koyanim ewe dwumade ahudo ayedim efri say wo hwe oman mra dodo na utumu say aya dodo ewura emfaso bia nhyɛ da nisu magana ni aya na nsententan eche nketwa encha kese ti de bia sikadie basa krono bo obinya kwanya besom wo aban mu a obeji dia men chesemfie nan oni na busua hu hia da ede o ma na yetimi emanafun be na yetiti hu intamu kirem sebe enye isa batam so o ma na yebetena se na adwena ko nkane na enye hyehye pe beboa ntirime die ekire ba nyina na se de sisi amaye ne die unya kwanya kosompe waye yie ti no wonder se ne kwabra na twutuo ne nkrante ekopra bato anopeni nyasa esa na ekoso a mama parliament and the nkrante edutuo chese nya simku bebo pam yakun sisi a tumi a openti ompe o chese ompe contender bia mo bia contest no sa na ekoso a because of say what day ho anya da enka mo mpere sa da kamo ndoto aja mpia kura ho de ntida mu di atem na mo ya mo kwa nkyere ma yeyi ndo mu chirim se mo sesamranum kakra na mo magana fo no bi so mfile mfam bate na emu ayapa na makoni enim emu ya yankuyanim na yemowura kratafa we ye daily guest the daily guest kwa krata no sesi form the daily guest akasa no pe na sema so pe ni ode Ghana mampeni John Dramani Mahama mfoni abeto anom na katafata so miensa ena ye bena headline na sema so pe ni na the daily guest eba man say Mahama orders CG to fast track oral cases enti Ghana mampeni adwabruta o say emra na wo bontoa apretumi ena ode to Ghana fu anim say oba ode dwumadi esunku bi ba operation recover all loot saa kuo no ye kuo bi a ebehwe na enipa hodo abesomye ewo mmiri bi atwam abandada no emu no se obi eye niam si wantan sana sententan edi Ghana sika ebo man dwirim magana ho akere no sika semu a ananema bi ayi si wantan ama man me yehu boto no fa kranhye mu a enipa no sa olu atim no empa na ho ntoma na yehu ba bia no kre no wo omuhu no kre no de badan mampani a ba koto osoafo no ohwe oman Ghana tenten ne so no kre so ya ban lo ya panin na what take up the case na mo de akwasem di bia magana mra atwa no to ma pened na to ba bia ne level kama na bibia konkan omampani tirem se olwai eba yi o ma pepa ne ma pi ho ntoma ni pa bebre na ho ntoma pa
and Omudadija. And the Ombesre, Chief Justice. Oman Ghana Temofo Penny, Justice Paul Bafuboni, say, Oman and Namono 10 times and Haraso. Nenni Paho Tua, Oral Tim no Pamo Hontomano, or Masem Uni. Nihuba be a Susani Bono, but 20 Sagana Funya and Mujidi. If we say, Washebo, na Bema soon Sumaswaham, into your man homodia, now man honyaha. Na nipa bia ne ho abon olo atim report no mu no o mamra ene wo mu ni sebe ye beboa na yense na ho no bi nya kwanya besoma sebe wonte sa Ghana japade ma obo na oman no ehuna ma ne da eno ye katafeta so miensa e wo the daily gates kwa kata na ode nsemi ebeto dwa na nya sebe kuma o aka ne oman Ghana openipa no hwe sika sem so Dr. Mohammed Amin Adam Anta wakasa o kirema sese insemu wa ha dwen na blow for ne say ex finance minister drags Bank of Ghana to IMF over gangantuan 44 billion Ghana cedis losses entimika say katafata so mensan wa the delegates abeto dwa say o man Ghana esika krabia kubatan eka ba no nyesika wa eka pa 44 billion Ghana cedis sika we me wafa ase market sensa kanya one me wafa ase ba afia medi enkabra o mabo ye sika iko ka DJ Hitman kura sa kan 4 billion kura kekempu a na nko mfa 44 ma me ni DJ o man nka yesu yenche ana anya sa sika we nyina mu kire ma age kwam anya ntaman etu ekọ sika na yira Ghana boka madam fo ba ko se maboka gu eno na former finance minister kirem say ode Bank of Ghana mpenifo ekwa kupiem ewa International Monetary Fund IMF mpenifo aka che say muntie o na mo hwede asie Ghana sika na enkofo ne didi agro sa no na eya se betuno mem ne besore ya yese Ghana yesika krabia kubatan aboka 44 billion Ghana cedis na sa sika no mo de ye den ede na si ye pote ye kofa sa akai ede baye entom ko chirechirim na nto asum a baby a emrada no yemfa nto fi se ha dwen se bebo sa aka no sa omonte ase kura na nsem bawo nsem wo hapa na confusion blocks MPP internal elections in Itakwa NFI Sotium ana ne so amasama ho ne adeadea omo kire ma MPP amanyoku no akonwa to internal election amanyoku na nkasa aka che ombeto aba nti wa opedi bire bi amanyoku mu no kopere na chese amanyoku ne ma no mo wofo no bi kire mi so wo de mo nkrata no ka behwe no na mo se omu nkrata na yira adeadea yei ade na ekoso MPP amanyoku yi mu wone mo kire mi se obi akofa nkrata ade akoso omi me kondo se dibire wi mi nyame pe empenifo be convert ne be hwe na osimesi nkrata ne de nimbi sabotage na tana mo de ten nipa ne bi wa manyokoro mu anante amanfo adwa pa omo kire mi say wo mesra twetwerefo pene de mempi amanyokoro just frimpon kodua ene yem papa Henry na nansa boache monkasa para nipa bi di dwuma bi wa manyokoro mu anye mo nche ne mayi sente sa se de ye no sa ne be ya amanyokoro ma ne bi adwasa ni ma bi koso amanyokoro na kache a sempenimfo anvom ne ansifo ma hwe ne ya boa wo so ne wo nwura mu no ahwe be di ho ne nkwa na nyina yen kan kire mo se man hwehwe ne ma ya se da manyokoro ma ne ka no oso no be koso atene nwura mu ho foles ne wadi di ho ne nkwa na nyina efie de ho ma ne ba bi ofi se ne ma bi a mo ye no ya pa the delegates de ho nsem abetudwa anopai the custodian esifom pa na yen papa boache ajakon sese nani abrese krodom open national chairman ade amempi amayoko no wakase kirem sese ide MPP se mbetimi ade nkunim a ho enye hwe adehye mo wase ho ton aje se mo ne mu wo mfo mo nye hwe no ana ma amanyoko na amayoko o kirem a onim sese de tie bia no emfempim mienu ne aduno engwatwa bato mu no twide mpo yankopon ebeyi nkonson a egu aboa wo sono nan a oboduduam e wakwaye mu no obesane no na ode na ba fie na wabedi tumi wo manyim na abehwe ma ne ma konkan se de wo mosie no na wo kirem a obesra da omanya the best candidate problem ni nyina ye divisions among the party members nyiyimo ekoso amanyukonum
ɛna ama ɔha we nyina ba 2024 kra mantumi anim nkwenem ti ba wo bai ya me ya adom na mogi ne tum to aba na ma ne so no bo ache jako emeye national chairman dia ekire din mo what the best candidate in the person of Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia etemotoma ne pe obebo ahyehye amanyoko na kofom ama omo a omoye mobro wa mo fom nyina nya amanyoko ne mu de no metunya traba na ma mu boom 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 the 2028 masan be ditumi bio ene ho nsem na abai na Bank of Ghana sika enya ntabenya 244 billion Ghana cedis na Dr. Mohammed Emim Adam anta ode omoko IMF na ehun sensem na san beto ha mu bio asi aba mountain so aba asemo na Catholic Bishop Slam Accra nudity demand proof omo kirem se nansen Catholic Bishop penifo kirem se wonam nkranya in fact se wo yo bere mapa na nyame mo ahohyaso a obedi bone obedi awu ede na yehune ade ade na ekoso o mayimu wona mo kirem a wonam nkranya ade wo hwehwe wuyi wani so a enyi chese maye bi kura mpo nhye omo nhye na we kura chese pieto kura mu nhye bi ena mo nam kura mu se ya inte ba ne sa na me ngofa asifo mu twihyen private amikasi chese ontumi concentrate mpo ntwika ni na nkwanhia sa na eba omo kire ma da bi se de nipa bi ayi o madagem ne na nam kura basa no ehu pa enti perefo hwehwe mfanfa ho na emu oya ene maye akani underwear ye hye e watade ase hye bigusuo no ene maye de bola for krumo wahunu bi aya hu bi won entu hu a etesen emu aya tese na we ne ma ne hye tese ntade bia beba no echekere woto saa na yiwu shape nyina nti tese omo hye pieto kura pint kura mu hye bi na mo de nam krum enti DJ Hitman mo de kan nam krum saa na ahopopuation achi won tese ne hopopo saa baka so be kodu fie ne waye boho ekasen ade se de mudwodwo mente wana yase okrum ha ne ha dwen Bismarck say ana no nyame Enquires nka okotam nam kra yesa na wapon a wakofi je se enya semwa je se maye yasala ye bana se de mayi o ma wam nam krum je se mo hihye pieto kra nyame Enquires kam go fa sinsa kopa akwan so enti e bezere mu wada kan now ze those days na mo na ato ta akoso pa se woka uni mu na ato rape na akoso pa enam chechi mema gugu man se o magyan na ze mu isa ye de ze betom sintudia o de besere mu ada ya mo nkatam hu nsie ekati asie de nkaja wa shatade ya kama onam ho no ma ja obi ahu odi bura ni dia ma na de mu ye de ana yankopon so ode ma mo kwante mo so mo jeje mu sa ana ulade yankopon da kro mama me be fa ma esi kro mu ate bi gwa o mo pa ade o mo ye na ha ye pa enye na Katafata Simienu ewa the custodian ebo amane say police service interdict 5 personnel. Police service interdict 5 personnel intimate say a pose for polo benum 5. Ena matwe omdwumadi asensan say momon fa matale no ngo kakra nsane ehwum famfa monsan fi say mo nam nkuro nketo ne akesi na mjeje sika say mo ye 9 months fo amobọ galamsi mokoko atia mokoma akọji skante no o matwom dwobedi asensen fi se dwuma mu die no ene o my Ghana posifo emra ne hyehyeye no enko na mo pese o moboa na sanity eba police service ni mti o matwom dwumedi nyina asensen anopa di custodian ko akrata no ne feto sunum edi amane boy edi abetodwam na yenko piemu ewo the daily guide ko akrata no wasi form bruta wasi form na asema suni Attorney General drops charges against Henan wife ehun sensem ni endra beto dwase papai o makọ chone ne yere enya se bukuma kra anche bia na esan ni ankra so masan ja wo mo Henan Abdul Wahab na ho kafo ne den ede eye Fraser sedu wuni omokọ doa wo mo ndra pa na sisi amekese no omo kiremu a Attorney General me wo fa se doctor Dominic Ayene wa drop charges no enti ye kire din wa form ho akwakudi e kire din kura enu ya samuel sopa no pay daily guide edeba ebeto dwa na sanse na Mahama petitioned over judge misconduct eti Ghana man penini omo kire ma sese o mesere na da
on best random hene dibra odi ama ne say judge no won free ne nsem bim de nkrata akoma no on free ne nsem ne papa ne no ma bia wo ye no ensem fata obi a ese ma no temuafo edibre enti Ghana mampeni enhwa ne naso atwede na onyi dibra free ne nsem na de ma bi o ye no ensem fata no na eba sa na egu atemu adwane nim ase enti nipa bi de nkrata akwadan o mampeni ye hwebe bi asusan edebo do ho beto so mampeni bejatum anase wonje emfa entum na sanse na Enquires par over 20 cities emu ya pa suspect Kwadwo Richmond debi na Kwadwo de Kwadwo fo ntesa ye akoya be say yedin Kwadwo akokuno 20 cities ni body ni mate na downfo pa aye betwe ne tiaka ne sa Nepal 20 Ghana cities nti wakuno aje ne kra de free ne nsem ne bebe yedro ni me wa fa what it is as nsem ne koso ahwe we sen 20 Ghana cities 20 cities wakuna downfo na to atwe ne kra wa prepare kira ma ne simple kra nya semwa te ne nsem ahodo anopay daily guide edeba ebetu dwa na the campaigner kwa kata na pewa si from bruta na kwa kata na asema de ba yesunie alleged judicial misconduct Domahine in fresh trouble as Mahama petitioned it will remove him as appeal court judge katafata somien emienu mame hwe ni yie page 3 katafata somiensa ewo the campaigner kwa kata na ba mane say enipa bi de krata akwadan Ghana mampeni John Dramani Mahama so mo sere na da wo hwe Domahene a wono wayi ni say omo adwumaden say appeal court judge temuafo no papa yi ere adia chese di dwumadi a wodi nyina ne atemu akonwa no ebo ebra misconduct pa o mampeni nyinu firi okra nya ne sansa twede nkotena nkodi na hene no nsem fata ogu atemuafo ani mase to mampeni ntina supplement sa o mbedwa ne pa ano pe ho sensem aba ho sensem na aba no aye nsem pi ti so mampeni beti se ontie no emre ne na na ebekire na aye nsem Catholic bishops demand proof into public nudity at Carnival Festival. Enti se de yedi kan na we no afahye sonku bi ekoso o mayim na kire se opininya sem kuma o menim se yesua other African countries na omo atifido side no chesa fashion na mo ye no Carnival no ho eman bi mpoku agugu abonten na hwe ntade hyehyɛ woro magese otumi se na kosua kuma ne de bom chese ede da hokra ana omo se de bi bebe yedrui enye katafa tosumi no wodi campaign achire mse campaign we de nyamianim ne kure ni amfa campaign nye David mama Christopher ate ahwe enye kura enti muhwehwem wana ma ho kwa ma sa na mai course a enti amanfo de o mada pa no mada jane na montene so basa say in the name of amamda ne afahye ede adea enti we de emwa kura the campaign kwa kratai ede ho nsem aba abetodwa na the Ghanaian public kwa kata no pe nsem pi na napa o kirema Public Account Committee Chair demands Bank of Ghana recap deal disclosure. Eti ho nsem na no pay no ene se so ababeto dwana wontumi versus Republic. Wontumi versus Republic. Chema wontumi ni Ghana man na nya. Enti no Attorney General submit no document case still proceed. Omu kirem say Abanlo ye penny on kwase oswafo hwa tete nesui. Chema wontumi case no. Omu kirem say Attorney General nya de bwatimi de enkrata asem bia de akona so se na asem no gusu ayekoso am. Enti ho sensem na ye pi katafe to so enum ewo de Ghanaian publisher obehu chairman wontumi stronger than appetite senior man no odan wa pagya nensa ose me edrobi anka dem ani se tuawiem se ya ano pe kwa kratai ede ho sensem ababeto dwam na Rose Minister Films at a year Malipoma deliver 20% or lose contract oniminyamfo Kwame Gavins Abuja wadwapa ochirema
contractor wo na wo yi solar quantrempon wa tifre mantemu no e de ade a omo de kwanya mawo emfie bebro de ho ni enya de a waye atoe mantema tifidi fam be kire western north region ho nso omo de akwan bi mema wa anye da ene wagi sika na di omo kire ma yenka nkire no sa solar quantrempon no ọma no bosome pọrepọre mienu pe ọmọ no hombọden so betuma ye kwan ni mo ha mugye temaduo no se wantumi anya the contract no beje afri nsem onfa nkokot na court no nipa nete ho onfa nkokot ahun sem na aba nti sisi no aye sempi na dom kuma ma shebe dwom aka se kirem se dom kase o ma shebe dwom o mu kirem se wo hwe o my Ghana 44 billion Ghana cedis na ayira o Bank of Ghana ho no amu chem so mode boaye e ma Ghana cedis ni nya hoden e jana na so eni unti na se sika na ayira no nti we nya ade bia ya ade bia se mu yide de bia okruma e de ne nsida mo kura MPP mo kasa bebre mo benso bebre kura ayira na esene sa eti no Bank of Ghana boka 44 billion Ghana cedis enya sika bia we enya sika bia chiri su bia sa o mode boaye embassy ni nya hoden e ma Ghana sika sem jina na so ema Ghana ni hu to no hu han kama ndize ya boka na Ghana ni hu adi ya Ghana ni adi ya no so ha mo ana ti majority e kirem say we di Bank of Ghana kana abrama de boa it mi stabilize ya Ghana cedi ti we de bia ni akire kuma numtum ni nyina ya mwa na enye o mani ya no pay ene so kata fa to so nwotwe e wo di Ghana mpa be sha de ho nsem aba abatudwa no openi botra na ko the new publisher. The new publisher Kwakatan the Amano Chirim say Kente and fire at ECOWAS Parliament. Afenya Marken slams xenophobia. Mons killing of tomato traders. Enti oniminyam for Alexander. Afenya Kwamena Osahin Marken. Mashibe Jani demand the shower on way futu. Onokra yenso and omei. Oyadum ko mashibe jam wanom panu tini. Na wakopie mu ewo ECOWAS Parliament na in fact Kenta watutu agusu na efe pa no hwa ye fe bruta an headset sheniti kama aha de wama ni tiri hwa ye ko pa so wa blight kama na wonu mu kirim se Alexander Fonyo Mark na hofade na efe wate Ghana fo anim pa na kopie mu ECOWAS Parliament no ese wade ko to dwade di kan ye nuanom South Africa fo a se bi omoda hodin sem hunu sa no xenophobia no Munko mukrum go and fix your country. Munko yemu man yeni ade mo hwe Ghana fo ne amahodo bi sufo no. O kirema ya nimguase de mabibi man. Ya nimguase pa de mabibi man. Echese bibrem yetumi tu kwa abrofu krum. O mo hwe mo nye hwe. Na ya nia yankasa bifo no. Ya da ne nkoto. Ontumi mfoma no nyonko mfo da. Wo yesa fo no wo bo atofom. Na ono nyina ya level wa. Ede ade a. Enti se Ghana ni ba South Africa be dipa na ye den o manyim South Africa fo ni Ghana ha ede ade a enti wakasa ne buafu pa wadwa bebre ene wachi so okirema Ghana de hye bi ekokko pe tomatoes wo Burkina Faso ho ya omkuku wo mo no eye ne yapa mobro wa ko dipa peska akra be fia hwe busua na maku no wakasa tia sasa de na course na ya na mabusua ni nyina hye den ene kafra sa akoba ne sa na perifoto to ne ma na mo aseba ya de course wo no ebi NC omanyibo ene ye digane mpa be hye no musem asema so pa no na Kwakata na mfansi wasan di bia ba no kirema asema bawo asema ba na nyasem kuma kra papa bi ana ono ankasa ne ba be mu a wadi mfinhia no ensia ne step son we nyo no na ewo no oba no de ne kwa wade ana openinya sa step son oba no ne te no de abofra ne ba wade na wo kirema abofra ne ye ne ma bia na ne nye ho kra na ne nye ho ba akokra entu ahu sa moto akese bi na ne ties ne ye enan so ahu sa squad bike you can squad bike sa squad bike no ne ties ne ye 4 eso ana wa kekira abofra no de na bottle o kira abofra ne ye so stubborn enti we ni kwasibo ni beka say hollow pa that ties 6-year-old stepson to moving squad bike and it drags his body on the street of Accra. Ingo ya ena odi abofra no abo squad bike ne eto ena wotwi no
na abofra da form no twini nam street mu wankra ha twino kɔ adenti abofra na yɛ niam ho nsɛm mu ade a otwini saa ye enti mama yi bi sa benti omutiri no adwene wom de na obedi ne baba wade ase na sɛ wompa akola na asɛm kora na treatment we de opani ya no ne sɛ na me na sabe yehu okroma yehu nantwi ede na si bicycle anim ne moto anim a yede na ekro ye dwini vavom na nipa abofra afi ne wanya mfinhia sia pɛ no watuma tetere no ede na bɔ squad bike moto echi atwene fafom ewon kra ha Ghana Post Service monye hwehwem na mamda no take it course na samba ko emu ode okura krata edin ada so edi Ghanaian publisher and the new publisher ni mu ne say omu kire ma eating dog head does not stop broken heart ICS warns entuba ko akata na ni mu ma mesra bra Facebook no so be hu se kraman ni ti omahuhu kama we omatoto no fine pa na ne sena fe kama pa na ne hwena no be de pa o hu se ne hwena na ye no mimi bi da be kama ha wa ya de pa enti ye no ena me wofa se makese azum ne kama no enti wo be hu kama no se de ne sete we wanyini pa idamu kirem se eating dog head does not stop broken heart ICS for na ebokokoi omu kirem o me betia na we obi a wotawe kramenti a unya broken heart da je obi a bibi kura haw na ade a na wose yemfanto Ghana fo anim nukura nim nukura bia nim wa we krama na no we krama timpo na sesebe oba na de wo wani ase ode wo wani ase be man de wo wani ase ode wo ya de broken heart na obenya nti on besere mo ane mokọ choba ahodo a mo se mo wo pe krama na ma na he osini ti ene yo ne konwa ba ni tiri ne de ni nyina na no kra na yo mo de pa na maka ne se grew se wo kiri ma mo boa mo wiwie mpo na se broken heart na nya banko ade a enya attitude enya no na ya antidote de ma mo ye den wo benya broken heart no enti mo hwe ni yi mo ba we krama na mo hwe na mo nka se broken heart nti na den enkwise hwe fama mo nti ho nsam de aba na Supreme newspaper kuwakata nie na Mahama any health minister urged to operationalize completed children's hospital in Weja Gbawi katafeto senai ewo Supreme newspaper mbo amane se ade adia na ekwaso mayimin ade hia wonom wo Weja Gbawi abato mpesu aso enrada mo ye kire wo manyim ade sra de ato osofo no hwe o man Ghana epomuden eso oniminyamfo kobana minta akando ana fi Ghana mampeni John Dramani Mahama se wonom sra wonom ada hwe abandada no asi ayaresabia kama pa je se betumi afanipa 120 capacity bed pa kama pa dia ma de shom wo Weja Gbawi ye emofra ayaresabia kama children's hospital special ka mosia ne kama ambulance ebi wo ho empa ede adamfidie bia doctor for de be ya adwuma ni nyina ya krado enkwannwa bibia ye fine nanso amanyosam kankanti abanya twini ni sesa bi pani bone a wagja ami wayi mframa wodwam asi wodwan a wati akoba na so wobedwam e ban se ne wayi nani ato ncha ase de yekoso no wonte ye ayese e passenger wayi mframa wotrotro kam e ban se ne wa stay focus na ka ni mu nyina ye hye wayi nani kura wayi stay so focus je zemfa no kura onim de yakura e bia yo pe on anya se bukuma on masa amanfo bro wayi mframa bone wotrotrom ene we stay focus umyemia ne fa asese de yakwaso kura onim ho hweso no a na ye omu kirem se sana Ghana mampeni John Dramani Mahama ne health minister yen papa komla minta aka no aye adentina abanda desi ayarasabia ediasi Weja Gbawi ho doctors bebre wo ho no mamunya dwumanye nurses bebre na wo Weja Gbawi munya dwumanye bi kura pharmacists munya dwumanye na ayarasabia nurse ho nom a wo mawie o maye bibia kama monkotwa homam keke na momfa nhya dwumaye fo nsanya dwuma no ene so yempa ho che wo manyim omu kire mo mpre emonti ase ene omkeka o madwen pa se mo mpre kura saa de no mampeni ne health minister ye no ya de ase be etan ya so man Ghana ye de esika aboka ye japade kama ese mofra kom ekwaja arehwe na de hwem ngogwe Weja Gbawi betu kwanya kwa tititina so makwa aresabia e wo me de bi so mo hwena no monko bia mo setwintwan e de ade a saa manyo sem kankan na twam nti mo konko bia no
na mofra na mo ho edodo mo no mo Enquires sabia o na mo nkwadwo mo pom den saa nso na ade hye mo nya adwuma ye na munya amanyosem no eye nsema hodo am eno ye katafa etaso nan ewa Supreme Court kata na de hye mo gwagye gbawe o madwa keka o madwen e de akire mo mpanin health minister na peko kata yi e de ho sensem aba abeto idwa na Samson na MP Eric Nana Ajeman Prempe distribute mathematical set it to be see candidate in a half ano not intimike say dem go fa say na ye adwumaden wa ya de pam mashibe dwani de ma de sha wonom ewo ahafo ano not oniminyamfo Eric Nana Ajeman Prempe na meke say adisuafo no wacheche ne mama papa ye mofo na motwere bi see no ena wa kwacheche mathematical set ene ya candidate pi say monye na momfa ntwere nso hwe no otamachi enya de bia na wofo no benya ni nyina nti ono so kakra betuma ye na wode aboa na amafra no adesua tumi akonkan eno no na the public press e de aba say wejagba we MP Slams government overlooked children's facility itemeka say de me wo fa ase oniminyamfo Ahmed Jerry Sharp ena wo ka say o kirema ye no ne say na mben say adesua mo wejagba we abeto mpesu aso mensin no wo manya yare sabia kesi kama abane da ye hu bibia wie eka bia ne hu ambulance wo e de na muhia bibia ye intact no mampanin ko bia no a chese ko bia no pomeka se abane da na ye yenti no ene wo mie kura chese onfa no humpo ye nko bia na monka se MPP fo na ye na monje hu fansa na ne nke besi wapro sana amber shabo kan into kiremu asabe bebe yadu so man a yakwa ni mu no me ketekete yani enya ni mabisa Ghana ni mobrowa ni sika ogene bosome ebiri yayiyi eto a watua wo soso mfaso na abana da na yasi ho no omo hwe ma sabia ni si wokwa into mesra ban omo no homodin kutwa homam na ya sabia ni adwuma na de ekoso no omo dwene ho monte ase no pai ho sensem ababeto dwan na former Jehok boss Kofi Dwuma reported admitted in intensive care unit This ekabia omo say wakobo Ghana nintino ayenzembi na omo kirem say 55 million bail remains on mate entini senior izie no o kirem wa ebohu wa say you know so wonim ade okura friend say nkura TZ so wonim TZ tuweza afi no wo say mere pa aduane ba kwan mere wo Ghana ha no omo say TZ omo hwie nkruma nkwan na guso no aye tototo no wa ebohu Kofi Dwuma omo kirem wa boga na ka 55 million Ghana cedis ka wodi enyeska wa into makwa kire no pa den na akopia asem libia no modene kwa na senior so wa yamrebo ntinizie no the intensive care unit ye ka so bi the intensive care unit be oda na nya kura be oda no na humi kura humi ensiso nti ya nyanya zese senior man oda ho no ma je semfiresi siri so den ze no honya de no amra no magina atemu no na Ghana fo sika bi akwhye no to no onfa mra se wadi sika na mpade a monyimayo eri sika ne me sika ne hiam yo wadi a mpade a monyimaye monyi sika na maye hu hia wadi a mpade a monyimaye emidi hiamia no rondi yenso a monyilima no kone baabi wadi a monyi sika na maye the National Voice and the Akase Chim say Mahama petition to sack Ajiman Pedu II as appeal court judge yaka hu nsem tiano pe no yankoso nyiram bibiri yem montra ne kwanim kra ne kwanim. The source at the Abasa demo Wejagbawe resident demand opening of hospital. And also yaka hu nsem endra da placards out of church so na beto dwan yasem kuma kra no excuse commission the Wejagbawe Children's Hospital. A dozen pa yasem kuma almost a month to me champion delay the dozen to Mahama. What the yaka utumutan Wejagbawe hospital no ube commission Mahama and amonyo moto no Mahama. What the yaka utumutan ube commission Mahama. What the yaka utumutan ube commission and no one seven abay. Na yantu aso wa discuss kwa kata ni chim se galamse bite Swamai district group demands action. Unim Swamai. Dadie so. Wako enjida. Unim ho Western North region. Enchi ene potem na woko dadie so ho ne fa ne se Swamai district. O ko se hwibe kwae ne ade hyempotem ho. O fa de machino. Ya bobre ne bi pa. Ya chini oma no
my father say since the chinchini machine bed say bear 80%. I cut 20 in the hand to mouth. Machine me bomb 80 cra. Na swama da doesn't much him to say ni galamse no opening. Hey, a man for from ko nyina to agu. E na galamse nko na ba hwe ayi zoom ho na ma me kakra better. Why ni nyina. Enti galamse bite Swaman district group demands action. Enti hwekwa na da on sa de aye. Aso wale apampam. Aso wale o. Ase motia to dam wo honom. E na ehɔ no mu nyina bɔbɔ ntokro sa na kwae ni nyina ma hye no ade ntem mutu fuma agudie galamse ana ye nsempira mu kyerem se kuo ni bia sɔre kyerem se de na ɛkɔ yi enti ye betena Ghana ha no makɔso ayi sikani bre ma ɔman ye da akye de agrato pressa na ensuo nyina na akɔyi atena nyina ye basa akwae nso so a ye gu ni nyina ne bɔfo ko nwura mu kura usunsuma afidi a wunyinam wɔsuma afidi wo nwura mpen trap wonya bi da oh ne wo ye baby baby awufru ne hoye ye dua mo pen adua bro adua mako aye bi kwadwuma ye ne nyina bi na wudua mo a obi afa ne se adwa woni ma de kro Hitman kro nim because ono oye baby si determine de oni si fie ye nti na oni si wa fast stress nim zigibi kura me se zigidi ofema onu madwa adwa no wokɔ akurase a wokɔ gye asase kama na wodɔ na bia mufu ase na wodɔ wi a onza ya na nkrante ne mwa bi betwa no baaye no sɛ no ɛna nya mufu nko aburo bi bibia a wadua be no baaye a wo hɔ mwa be betwa sɛ no nkusie ne nkrante ne ade bebe wo be sɛ na wayɛ adwa wagye ho ahia ukotwitwa ebia abensa ne bi anase nwura na wo de ayɛ adwa wo de abɔ ho ban nyina sia asɛ wo wato wo afa ho nyina ahia na wagye tokotoko no wasunsum fidie wo hɔ enti fidie bi a bɛkɔ ahomache wobɛkɔ na krante bom ene dade ne de yankwanya pai owurade nyankopɔn Jesus Christ ye twe yanum pan ye he emereko nkranya de ba akɔkora kurase ye wobɛkɔ pa na no pa na adwai wobɛkɔ na kuntunu no wonim kuntunu edua yetwa ene ye de suma fidie ne de agwɔ fɔma na kwache ne kuntunu no mu ne ye de wire asaso na bɛkɔ na se fidie no ase kuntunu na pagya ne mu kakra pagya ne mu kakra se afa wobɛkɔ na afa wobɛkɔ na asa de ye pagya ne mu kakra akɔsoro se hwan aboa hyem nte ne sa entumi nkɔnati ne mo wobɛkɔ na se kuntunu na hwan gina wo straight de asa amfa ato afom no nte aboa no kɔ na wokɔ na se wobɛkɔ na se kuntunu ne mu kakra na se hwan na wobɛkɔ na se kyiribi na hyem so anya de wa etumi chi wonyini etumi chi pampansere de etumi owo aboa bi eche no eche wansan kotre na minchi bi da ba me mache enwa so minchi bi da ba mache kusie mache akrante mache otwe mache adowa wansan ene eyi onini python omunyina mache bi da na nka nyina obekọ na ohyim eno eba ne sa na ni braba uduru ho no mo na se owo ne hyim na se wonwu ya openi eno wadwa na je okra nkwan ko se onya bo se pe hefa nrufi obewu kwan ntino eno no ne sensem ne ade na ade aso nti omokwa se ne omokọ fama na ade asefo kwa ye adwa mu nyanam because ma pam nkusie ni sise krablafo ni nyina firi mu oni upofu ikura na wanya bi omu nyina firi mu hɔ apa bi afa nti omadwa sempre fom na fancy fom ante se be hadwen pa no pay wodo omadwa pa na yemfa ko akata we ntu yanse bo the daily satellite oto no torch ne ko the daily satellite ko akata ba no kire ma Mahama petitioned to remove appeal court judge yaka ho nsem enti omunko ntu ni sabanche na misconduct na too much na major strike on the way laboratory professionals announced the nationwide strike amid government crisis at Kolebu Teaching Hospital. Intermuchire mi say you the laboratory professionals on say require sabia yesi ko hwe omojem omom ye adwuma laboratories ahodo no omo no enti ISM penifo bi doctor fo bi keka kansem bi ni ade ombonwo so mo kyerem se wokọ Kolebu ayar sabia ho no ma empenifo mda ayar sabia na no nema bi kwaso a mo nte ase omo ayar nema si one time omo bu omo nimtia enti Ghana ha nyina ombete ho agumontene so ayo ye kyere akwa tia sa ade no enti se eba sa na ye adwuma de a wokọ ayar sabia se ko hwe omogya a age wo ba moden kọ private hospital na akoye fisoma mu ye adwuma laboratory sa hodo wa Ghana ha na mo sha ban adwuma se nyino bia be pa ne ba bia fa na ekira ye din mo koyo ye kire fisa ni ma bi koso a ha wonom amuntumi ntuna asema sabe mumfa adwafo anim enye fom sa enti no omba koyo ye kire kama
the china hwe ade a mo api ho anopai eno so ho sensem aba abetodwane fa kwa kata mbo so no fansi na birthday ba ku mienu bi wa me de tew na me so e de anya chin de me wo fa asifo esa atete se ya na mo de be hamia nanso ye mpa ba Hitman diamond no ye be koso agirem kakra akopem se be ye de ase ye nyina anopai me wo fa asema kese senior man e de bia ko aba na o kirema happy birthday enkoma sofo maame Mrs. Laurentia Abna Mbia Didine de pa Sofo Mame Mrs. Laurentia Abna Mbia the ho of bruta na osom Assemblies of God Good News Chapel is Legon Hills eho ena ya mami osom and cheers to long life and prosperity yami shirao wahoda no onya no sonko kra enkwatente mu de nyame adwuma wo yankopon ma mu de unsenka bi o ma unsire ni da na ma bia nya from na yankopon ko so afa na asem to akoma pono so na wo dawuro na wo twe akra ma twede yampon yankopon happy birthday enkoma wo so for mame Mrs. Laurentia Abna Embia Assemblies of God Good News Chapel is Legon Hills eho ena wosom we efre wo sister wade nyina efia madi a niwura ene Mr. Michael se a oye adwuma wo DLFM 106.9 ena wo se yemfa wo da sunku wi no yemfa emam na yanam si ne oto nkrafia sante mante mayen me wo fa ase kuma Samuel Furibo atende ya basse na de nyina nhwetwe mutwo onte ne hu jan ne din no ede Presla sewa akutu tedi ni yi enyama no na afumu sa na din ne tie o se ne din ede Presla sewa akutu asante bekwai ene wowo etiene eye ne birthday twidi ampo yankopon afafia de ne ho afofia o de afa ba kwa aka ne fie hunti o ma na wodapa ne nkwana no o ma no nwa na dede o monte no monkoso wantenase eni do na nyame ema ne pebia wasase wesuo no ebi enka me wofase ba ne dende Presla sewa akutu a wo asante bakwai nyame hye na woda no onye no soronko kora wei every Samuel Furibo aten oye our Ashanti regional correspondent Edema DLFM 106.9 and was say yemfa woda wei emfa ema wo ne kwakra me sori so na DJ Hitman ato adwuma die ni so no senior man kilentua ede aba wo kirema happy birthday reaching out to lawyer Nana Yamwa Ponko of Kojo Afram Asiedu and Nafi parent Asalam down one mu nyina am say partners ni nyina o mani ajibuta senior ne yankopon de afa ba kwa kan fion from your mom wa wo mami o aye ehisemba bofa ene abusuani nyina Emmanuela osei wusu Kumasi Technical University no wo ena if you client fo nyina se ne yankopon de afa ba kwa kan fion de lawyer Nana Yamwa Ponko nyame nhira opi oma akwatenten oma onko na nan wade pa yedie ne de wo dada enti ade a ohia de ama wo no osere de ama wo yankwatenten ene ne pa aka ne yankopon fa no mo no ma fever wa na mutu bia wutum so happy birthday goes to you lawyer Nana Yamwa Ponko of Kwajo Afram Asiedu and partners wa salam down senior ya menhira opino awoda no onye ne son kokora we every master P London eno ode awodai edi free edi buy yemfansi na DJ Hitman tenase na ofa dwumadi awodo aka no embeto adwumadi no Mike ohweso kwadwo benko aranso ye na se tutu opemso His Royal Majesty otufo o se tutu a otosum ye no ene ye na se tutu awoda so happy birthday and command na say tutu opemso His Royal Majesty otufo o se tutu kwadwo wanya say 70 on fi schedule song oh nana we ye say kutu say bam opemso o se ade yo eno no enti asante hene otumfo say tutu otosumi nana yakase yankopon onye otentene na wanya 75 years if he do so no 75 years nana yakase ya mensha na onye okese and Ghana fo nyina nim say akomnya wudie no wonsom asanteman nko a nemom wosom oman Ghana nyina edu ba bia ne modi mumpo na etwam mampani dim enti asante ne nyamenhira no
wo hwe na advocacy titiriw efa asomdwe ene hyehyɛ pa hodo ade bia da obɔ oman Ghana ye de hu dawuro no nyame hyira ne pi ene wo kwa wiase nyina waton Ghana den ene wo ka wiase nyina hemfo a Obia ne ho a wosena asantehene dabi wiase nyina hemfo Obia ne ho ne mu odu sena asantehene enti enim ne pa wo ye e de magana enti ame hyira na opem so wonya ne kese na onkoso mmɔ ya asante kotoko nana omo ne ho ban ne mu ade ba ko pɛ ne ha nana kotoko pɛ ne gu nanim ase ya me ya pa kotoko pɛ ne gu nanim ase and wonim say na ebe fa konwa bedi ade 27 years yes ade ba ko a wodi si na ne so aye humaso ya and wo ba ya wodi otum for educational fund e ba ya abo papa wona wonya samwa no and na why titu ene ene ntinti ne happy birthday enkoma na say tutu glorious 75th birthday enkoma wopem so ene yamanana awoda papa woni misa na no na santehene ne abedwafo hia na wodi nko manage buta woni misa say na watene nkonwa tonton sase a eya na parliament chiefs ne wo commission wo ma say ko mo ho enti asantehene na ne nkomode wichire mu a adehia mo tonton sase e wa ahemfo na mo hye na ase ne nsemu no sika eso mo de ma asantehene woni me de asantehene ye okwa the commission no wache mu 3 na mo atua 1 na wafa 2 no wow I'm telling you niema asante hene ye no ahemfo no bebre na eyesem ne bebre ya ade pa o man ahemfo bi no mu ya ade be bi no so de openi omonyo ko je se omonya kura je se omonya ya kase omonya kura entinka niema hodo bi a omo adi kan atwa sapato ho no ebi no mu nsua tonton sase nyina di ekanko a nipa bre ohine tumi tena se sa langas nsensema ekoso ahemfo do omo natif man katu atwa ana mebwa insase ne ahemfo dia no masoso omo so ana nsem hunu sa ntu tira ahemfo hihase na dey na langas na asase ne ho amodia asase ne di wa ahemfo endo o mangase na afafa sa boys ne didi sa nsem hunu no ahemfo ne mu bi dia besere bi nom nya omo nyina ebinom entima munim bi ne munyai asante hene na enya 75 years a ogusu akọ na ni ma ye bo na baso no wo ye ne ye beka ana mebwa wo ye ne ye bebo abaso nyase ye tan obi oba wo ye ne yi a ye beka ne pa wo ye ba sabe wo tena so no wonyene oni ma ye nye no wo kwaye a ye beka enti mo ne ma nya kama ase du ba bia ha adwen nti nyame hya sante no ye ne kese no ma na hindi no enkoso wantim 13 minutes after 8 am here quick comment short break here besisi ya hey kwame ade wakabo mu ana nso awo no mo ha wanisa tisete de wo mne banku a ehia wo aden akosua ebuo mu mpo nsu amenum anya kama pesu papa no ma chomebo nsu ne kasen anope dem de asem asio anope ya na nan ma me nsuo bia no me nsuo kroje aye fe no lumba nsupa nsuo no de efa wumni mu ase boko na ye so smooth kwa me nsuo de wasa wonom bi nsuo ne ye kama lumba nsupa mama kan hwe nsu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame, send ya kosu ya kanono. They say my busu ya for dia mama musu papa. Lumba ensupa. Insu aba ye dwama so enye asenketo akra. They say adofo mu nyina no an obi etu akoton. Dodo na na pie fie mu a ye no mu a chese bibia ademu. Come. Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboa no e de bre yo nsuo nie. Nsuo ane lumba ensupa. Sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ya ebo mama ne say opebi akoma nua beya o we chire hoyi ne sainti on be friend number C 0263983801 and I says 05407851010 me pacho open Lumba in supa ehu ensembia dia betnya koye website e wo www.lumbainsupa.com obenya ehu akade nyina e wo ho Lumba in Supa natural mineral water get a grip that's super great FDA aji ejwedie nkratwe atum Ago Ghana deal 106.9 Amma Ghana enanu nyina ayuko yamamumo ene adwuma wogire sawo maame eye special edan na maame dance sonko wo maame fo nyina mo ene wei eye wo bre sawo bebo maame abaso wo DLFM nyame shamba Mother's Day promo on the 10th of May 2026 meche kotoni ma bosobe no da etoso du won fempem mienu ene aduonu sia bomade asa obesene ye video WhatsApp message and asa SMS nemo video a obesene no emane mbrosima penifo betena se
na fe messages emu ohwam no ya bɔ naba so nti we so e yakonya sonko a wo de kyerɛ dɔ e de akyerɛ wo maame fa messages WhatsApp ɛne video no fafa 0531 698307 0531 698307 DLFM 106.9 Nyami Shamba Mother's Day promo yana boafo ɛne Lumba nsupa natural mineral water Akono coconut oil Kivu House of Makari Wadiwa Herbal Center Slip Ventures Brutal Fruits that is saying Sanazi Beauty Parlor sa wonso person beboa na fe yede DLFM Nyami Shamba Mother's Day promo iba for 0244 668288 and 0577 475343 0577 475343 DLFM 106.9 Nyami Shamba Mother's Day promo and na no mayebi yamamu mo eni adwuma yamama yiko Nyami Shamba Nyami Shamba It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9.
For people of Ghana, this is Daddy Lumba. You are listening to DJ Hitman. I love that guy. Oh, shake it fine, fine, all done all night. Oh, shake it fine, fine, all done all night. Oh, shake it fine, fine, all done all night. Oh, shake it fine, fine, not done all night, not done all night. Oh, shake it fine. Ate, me worry about the way before. 21 minutes after 8 a.m. here. And it's a beautiful Wednesday morning on your radio. Anidaso Wɔhɔ Obia. Well, I'm a special good morning and come on, Mr. Bills. DJ Bills, who you can. Got up here, what to say. And when I'm in Mr. Bills, you didn't come over. I say, Hitman, what's your doing? Your friend give us speaker source enough. Give us speaker source. And I'm saying, Brahma to Papa. I see a drone up me Papa. A drone up me Papa. That the air upon us, so your bar. What the Bema to one of them and the modern Monaco call you BB. Bema, what is carry your bar one day? So we're Bememo. So would you know what Naso Papa? Pretty much your ejaculation, what drone up? I give us speak up so Sababo Papa. Sexual weakness. I draw make for the man. I pay. I give us. Pick up so Sababo Papa. Only a ban was said the motor tenor. So what Bememo? Give us speak up so Sababo. Give us cool capsules about. Very effective for waist pains. What quite it to why I'm Timmy how what drone up. I give us cool capsules. Give us about Mr. No support your immune system now. I could tell malaria, typhoid. And I'll join this. Drugstore pharmaceutical shop will be a benny be at all. 240543 222 0543 222 Give us speak capsules, give us cool capsules. Give us about Mr. I'll send you a baby papa. I think I got you that said, I was here there by your Mother's Day. I went to DL 106.9. You're tuning in to DLFM. I mean, Shama Mother's Day promo. Then to the mama, me so special. I was here there by your boy, my minimum song. Celebrating mothers. I went to DL 106.9 presenting I mean, Shama Mother's Day promo. Now, do you believe your mom is the best? What did you say, mommy, the mushroom, or mommy, phone you anymore? And then the money, the mushroom call. And this is your opportunity to celebrate and love her on Sunday, on the 10th of May 2026. My money has be a video at the above. I want to share the reason why I tell mommy is so special. We'll send an SMS at the above, or your WhatsApp at the above. But can I share this to say, my name 60 seconds, not more than a minute. Now, for the what they are 0531 69 8307 0531 69 8307. Now they are for her. Before be here. Now boss body was here the bomber, you know. So don't miss this special opportunity to appreciate the most important woman in your life. DLFM Nyamisha Mama this promo exclusively on DLFM 106.9. And to question that by Mother's Day, yeah boy and mama in my basso. When I question then come to be the mama me. I don't say show to ma. Kotone pala. Otriamba. And it's gscratch.com some country was kind of what the baby in the abab. gscratch.com. gscratch.com some country. Sikana doso papa. Also bet to me at the Sikabi. Yes, I near mammy and send after also just Sikabi for Google to him. They kind of. Now I want to just buy a scratch card. Nothing for 2 mobile phone, so instantly. Nothing wants to me at the Sikabi the Google to him. Number 2 though, I don't need a daily challenge, you know.
What's scratching more than other players are? You climb into the top 5. Then you share the daily cash prize, and that's one. Number 3, though, when you pick your favorite card and that's your favorite number, no, they are grub. All land into the top 5. Now, on so Saka Sakabi. GHscratch.com. Canada Dawson. And the 40 and 80 cigar. 100,000 and more. Well, this is your chance to also win and win and win again. You see, a dear DBM, the more work here. And also, Bomodia. Nadia Grabim. Call GHscratch.com. Register Nadia Graham. Also, Jessica Fagubo Tom. Powered by La Palm Casino and approved by the Gaming Commission of Ghana. Terms and conditions applied. When you're 18 years old, want to mean the Agrabi, Mike Agra would be another answer to what? 26 minutes after 8 a.m. here. I'm going to forget to myself. I'm here doing person, Munia bro. All done all night. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. I see I did the woman way. I mean, you all the one I show me, sir. I look growing so as so cool. I did me out, dear. I'm all day down. I did me out, dear. Barris, I get home. Antiate, me worry about Bama. Me we am before, me we am before, DLFM 106.9. Benini no, say to any bra. All the theater and come in. All the idea come out day. I will have die on it. Then I die dance. All the theater and idea. So by you, all that one. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. Not done all night, not done all night. Oh, shake it fine. Antiate, me worry about Bama. Me we am before, me we am before, Was me worry about Bama. We am for Papa Pap. One man the grunty and theatre ban and one fellow. And theatre ban no Lumba and Super. And your man is skin now you come pa. Mariga got you the dab. Severina Coben Musia. Lumba and Supernatural and what's an American for the Amawa. About time Muntia, my friend, I watch Robbie, see Nansen or the Conmanum Lumba and Super baby. I know what I'm saying. I am sure one more friend I dream with Papa. I don't know about Fabi catch my uncle Hitman. Since I started drinking Lumba in Super, I've never scored below 90% in my exams. I'm so wow. That is a Lumba in Super. No, a beer more friend I dream. I want to me about Bill or whom I swim into your bad time. Nobody saw Sabeka Lumba in Supernatural men or what I be. It's pure in every form. Just get a grip. You may be a woody, a point to be a water. My one sanka Lumba in Super Natural Mineral Water. From 24, I think baby I will be an year supply will be. Lumba in Supernatural Mineral Water. 0555 274757 0555 274757 and your Lumba in Supernatural Mineral Water. Pure in every form. Just get a grab. I bet your fortune says 30 minutes after 8. I'm out time with that red. Love I had a cumio. All done all night. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. I see I did the woman way. I mean, you all the one I show me, sir. I look growing so as so cool. I did me out, dear. I'm all
It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Woman the bay ye, woman in your year, woman for bra and the better. 35 minutes after 8 a.m. How you deal? 106.9 and that's what home will be a Jumadino and Yana Bay in Shabba could do some be at Nasia, Yadim Pesem Pesemono, Yadebro. Now joining live on Facebook, live on YouTube. Now was watch a link no more for Frobin so to me, I can Jumadino be and a payanda Lumba in supernatural mineral water set. Sana pay Wakoyambwa, Yadim Pesem Pesemono, Yadeba. Now, Anapa His Excellency John Dramani Mahama, Ghana Mampani, has called on the Chief Justice to expedite proceedings on the outstanding oral cases
Omampani John Dramani Mahama aka Chief Justice said ora cases no ohwe no nya ntem. Now number 2 on our agenda this morning timemufo won wager bawe atoto so Omampani and afe woswafo a ohwe apomuden wo Ghana haso say wonya ntem na afe newly completed children's hospital a ewo wager bawe constituency no yehwe na afe no bibia enkoye inshaba kwadwo samebi atasa anapay kwadwo anapay fa microphone na anapay enkoma ye de atodwa no yendi hu nkomo kwadwo maminti anapay. Right, brako bra me na sena yenche na tiefo mutie frɛ chichi ne benche ensem mienu edapo no so nyina ye ensem a ehia wo man na o fa free hu fan de na wo hyase free me hyase free we jagba we me wi na ba Omampani de so. Okay, edikan yenchia Ghana Mampani ene oswafo no hwe o man Ghana ya pomuden so oniminyamfo kobana mintaka no na pamfo mo boa ni nyina Mr. good luck and I said dini yesa yes spokesperson no ye che omo nyina anopai and wo hwe nrada o ye kira ade hye omo we jagba we ene wono mba hye bedwani ye concerning ayasabe soronko a omo kirim sa bandada no asie wie na yede mfoni bi ebegu Facebook no senti Michael na waboaye na odi egu so na Ghana fo no aba behwa yaresabia ye ka ho asemi adehye ne kirim se wonom etimi aya yaresabia no ho bibia wie abandada na sie wie nkonwa empa even ambulance kura ewo omadi yaresabia ne behia no o provide ya ne nyina wo ho no ade aka ne se Omampani ekotwa homom na ogitum na osan ase sa yaresabia na fidie itumi hya ase di dwuma eye dwuma na adehye ahodo munya adwuma ye no so bitimi afabi na unemployment rate no eso ehwen na yakoye ni maso man wo mu kiremu a anya hwe kura bansi sanye ba ye eko be ye mfie mienu ntem ni afi baako ene bosumi be ye miensa ntem ni eko nan ye wen o ma hwe no anya ade Omampani waye na adwen sa yaresabia no obebo ho wa ena afi Omampani be ye oswafo hwe o man Ghana ya pomuden eso no nyamfo kobana mintaka no wono monka ho asem kura na ade ha wo mu nyina ne se o man Ghana sika eda mbadada nde ye ejapade sonko etisa ede ama wono ma eye specialized eye children's hospital eye 120 bed capacity nese so pa o kan yaresabia hodo wo man mu a eye mofra yaresabia we can one of the biggest esoso wo man mu e ka ho because it's 120 de nese be fani padodo na eno mu kiremu a ekire din ndi o mesra ban na aban tu hu anamo bra ko bra me ade ba ko ha o man ne se sibi ko so wanya wo ka ho asempe yese wo ya amanyosem sa asem we ne ndra o ye kire ko so no unzo mmahye bedwani ka ho enti ebinum awedi in se we MPP for na ya amanyosem eno ma hye da ba edidi abeka be ya aban no onpopra sa ne bi beka ba ye besre you see ade ye Ghana ade ye ka yammo ye ho modern se betumi ayi political lenses na gu baby political lens no hwehweni wana hye na yamanyode no yenyinto na yemfa ye ho hye oma no yenhye ne se ye omambafo wo de oba wo fira manyokuo num na wo de hu si wo se wo ye Ghana ni mapa afi wo kasa wo be kasa se Ghana ni medie se omo yamanyosemo se omo kanokro de hiamene se me mesre Omampani ene oswafo hwe yapomuden ano Dr. Kobra Mintaka no se ono wankasa ene ni team ne wo ma ka biwum enfo mo ani kotu awisie enkohwa yaresabia no no won kohwa hwe nyina hu ne se de omo kanete sampa sa yaresabia no bibia ye complete be hia se mpanifo be commission a omo ko na se no kra mpa yaresabia no se de omo asini bibia de dia se mpanifo bia no a omo mie ma de hye no na nya adwuma omumie ma de hye ne ma ne nya adwuma se koba se enya de a bi akade ne nyoma ho nyina ya ready ni so a wo moden na wo mo ema mo ho nya ha no momwa na akade ahodo aka no momfa nko na yaresabia ne hyase nya adwuma ade ba ko ha o man eya manyosem a ye de wurewure adwumedi ahodom ha yen mintumi nka se Ghana Mampani ni osoafo ho esika sem so amanyosem tire mumie ye no because I have no evidence against them
ntimi nka ne saa ida say bia na ayaresa bia no ene bia ne ma nye complete to me ene ye me susuye bia na nye ready ntra ana se sa ye ready nso a de na esi o mampani ni osoafo a ohwe o manya pomuden so kwan se onko bia ayaresa bia no enti ye besere se yenyi amanyosem to baabi ade ye Ghanani dia Ghanani a wutie me no patient nso sa ayaresa bia ka ho asem ye no kura se abanada ne wie bibia na aka se o mampani kotwa homam ena bandada no fofia ntota na olusu abato nti ena ma aba fofora ba ye besere Ghana mampani se de medical ka no nko hwem okona no kura wom ene osoafo hwe ya me ne ya pomuden so ko hwem no mu so bibia ye kama ye se mu bia arasa se mu bia no meye adwuma ene won unemployment graduate form ye nurse titifie doctor titifie mu nya adwuma nye obi akọ pharmacy school awie otifie onya adwuma nye ti se ampani ampasa de ade hye ne baka na enwa ne sa na tie de a eso mko bie na ni pom titifie ne nya adwuma ye eso mko bie na ade hye omo ho no mu twa kwan tenten ko akiri de omo makwa aresa bi omemia hodo no so won betumi akọ ho no ma na omo hwan ha won because e ba ne sa lolo fe ahodo no ngi no ahwe no breast stress omo famu no eso betia ma won enti e besere ye ni momamu ha abanse san ba ne ma pia ya na e ka senseme e ka adwam na oman na bokagu ayesa bi esi wei eye Ghana sika ne si ho enye mpipidia na enye ne si dia na de ya ne se wo boa na ade na ye ya ne de wakwahye political lens ne te baabi no wadwa Ghana ne awutie me anopai bisa ho se fiti mra wo ye MPP ne si ne bepem sami abra bona kwesi wusen ha ana na me ka kire madam fo bi ombeto aba what they do is ye wo de odi ne sika kọ ne de odi na ho odin pre but odu ho odin pre a wo benya bia 100 cities na de to aduane ba wo odi sika kọ ye no wo na bedi de bisa ho ko a wo koma wo party bepem ne edi empa na wanya fighting for your political party no wa ngidi wo koye langa papa so tro ni nyina kire no wie ne kire din etisen sisia enyifa na awa sia wo ye adwuma hu say omoto aba ni wie no wo behu a obi a wahu ne da campaign as wahu ne da baby yenko ye enkoko ntokwa nye party no wahu ne wo da onimu nyansa wamfa ne ho de yankoko odi ne sika e ma mpanifo no nti ye wie ye no baby ade na akotena hwebanim ye bra Facebook ni YouTube na hwebanim abehwe ye ni kura na meka kire no wahu se ba na mo konto akwa gidigidi yenye de yenye campaign na mo tete kia so no wahu se mpenifo tete omu wo adwuma bebre mu no a ene omu kitakita tumi no uhu omu so mo ya campaign bi wuyi ministers MPs ni free wa chief executive officer ni papi ko hwe wahu obi a campaign so omu do musika ko ye sa na ye politics ni okuru mu a ha enso ye ka no kura na ato no wadwe na watwena no abosu no odi watem Ghana ye die ne kanko na ye pre papa so pa homa so ene nimu de enti ebezero mampani ene osofo hwe apomudi so onko hwe ayaresa bia no so oma wi ampasa de omo kana omo mie ma won na nya adwuma omo wie ye nso a omampani moa na akade ahodo mbehia no omo mfa nko na ayaresa bia ne nya adwuma anya kura na befa desis ne bi kodo me ntwa no andra nyumwe Ministry of Health at the press statement by him. Okay. Or Tony Goodman, a spokesperson for Ministry of Health at the statement by him. Okay. Or say my main canker where your press release operationalization of the Wager Pediatric Hospital. The Ministry of Health has noticed that with concern a demonstration that took place at the Wager Pediatric Hospital today, May 5th, 2026. Now, reasons in here. One, I said the hospital is a World Bank founded project which commenced in 2023 and was expected to be completed in December 2025. However, in 2024, the World Bank raised concerns about misprocurement, which included inflated cost of medical equipment up to about 11 times the actual price. As a result, the World Bank declined to settle all the outstanding payment. After number 5, the ministry wishes to assure the people of Ghana that it is actively engaging all stakeholders to resolve the matter in the best interest of the Republic. The ministry acknowledged critical importance of the hospital within Ghana's healthcare delivery system, particularly in providing specialized care for children. Ora Tony Goodman and Sir Anishasiem. As somebody by ye, woman, yes, specific, and yen say, I serve no more we and no more ye. Bakobana,
per statement or the buyer no one man qualify say Arasabiano or maybe the what can I say Arasabian a war bank for the far honka nemom anyone got to toy the year EDC Arasabiano Sikano omu yusu ye no nyoma bi wo no ma sikadie bi yakoso per statement no per statement or the buyer yes nyoma bi wo no ma ohwe niema omototo ye ene amount o de ba bonten na say nyoma bi ayesi one time wo ananya sa no woka that's inflated cost of medical equipment telling you up to 11 times the actual price nti akade na omokototo ye no sika no ebe amfa ne say 1 cedi say 11 cedis sa no woka ananya sa nti eno na ama omumia Yaresabia no eye no na ama omuntumi mia Yaresabia no just say nyoma bia yesi one time ananya sa so meaning say it's likely say next Yaresabia no masi awi ampa tidia no mo yafa ho into World Bank mpeni for say sika omo bodin say omo de Yaresabia no sika bia no wodene esene sika omo de asie enti sika eso omo de ba no mo kotua kana kande nyoma bia omo de ba mo akofiri na begum eno mo ntua na say as a result of that the World Bank declining to settle the outstanding payment enti ka bi oho eso mutua enti sa aka ne so mo ntua mutumi mie ama ne nya adwuma that's per statement odi aba no enti den na so ye ne ye enti ombetu ho anamo da ben ye ntwen gosi da ben timeline ne ye da ben no mbe say no World Bank eni isia Yaresabia na ma o men ena impelifo eda nu mu no omakwe de masi one time edidia ne ye ntia man nka ho ne nse ya na se ombe nden ene so mo ho ya ha eno mo mutu ho anamo ne boa because for now no once a omanya asini de yentumi hwe se enka ho nto mutu ho anamo na kwa bia omo ne mpanifo besi nkunwa enipa bia woda no ohun se we Ghana man pani asem na woka ye ne ye kan besi ho ohun bia me di free ba no ye besi wasisi a right enti nipa omo da Yaresabia na no omo ye project no omo ni Ghana ha some wa na meboa enti some wo krom ha dia adenti na mpanifo nya hwehwemu na nipa woda no sa inflation of prices ahodo mo kan say aje tatata no anna momfo mo nko na mo nya hwehwemu mapamfamfa ho na mo mwa na hwehwemu ko so sika bi akwahye nten no omo kwaje nipa na oya ade no wonwu ye nkuto di a se na nya samboni bia dabi omo na womra procurement breaches na koso a omo na womra omo kopie mo public account committee a omo kopie mo attorney general department omo akomra no nyoma bi ekoye si one time no yehuma bia no kreda afi na nipa ne ho akodim ne age sika na World Bank fo ahu de so mo ye ne yaboa enti we de betre mpanimfo emla no wo dada nya se o mani ni mra ne ye nya ne fast na bibia nko kama eno achi nso wo hwe Ghana man pani asem o de ato ye chief justice ye papa justice Paul Bafo ne animu na me ye asem ba ko nyampa unsa na anu ya na ebeto odwa se attorney general say tumi ekita OSP eye tumi bia oni hu kwan se ono ko bokwedu into amoji team na fire ne nsem na tumi na begina abekita attorney general honom na o ma ba lawyer penny ono kwan se oso afo hwe atenten no so no ono kuto no wotumi se otumi de nipa no ekogina sem di bia hwehwe mu anu hu ode kwa sem di bia ne ade no unse Ghana man penny be comment ye mra ko Jackson Park Kofodua no na o ka ho asem se yemfa saa tumi no ekọ no de ya ma hye bedwafo yenhyehye yemfa tumi ni ma ankra OSP na nkasa no onya sa adwuma no because onim pefe se koba se ekogina attorney general so a abampen ne bo ni din ontumi ni nokre that is the reality ewom Ghana na yenka ye oka nokra na ho ayi that is the truth ewom se tumi ni ekokita aban lo ye peni ono kwan so oswafo ohwe atenten ne so a ono eya aban ne bo ni din tisabem ni pasabe eye ne masi wanta obetumi akata no so that is the nokre wo Ghana ha ye mpese ye betie emfa won ne MPP ne NDC sa no mu nyina te because se DJ Hitman na mama adwuma na odi ahye me nsa se wono na boa me ye fa me a Hitman ho akere na me se de koyi ni ma na me yi ni ma wi adwuma na me ye bio no na dem bae enti meje na mayiwa ma enti na Ghana man pani asmo ka na mani age ne ho pa and then back to nensem o ka ye no ye besere anya hwe kura yi aban ba ye wa sha se ne wa bebri a woguso o ye adwuma den so mo man kama yesika se ne marketing giti om to ne kama de maye ye gini age ho ya da na se hyehyɛ ahodo o mo ye 24 hour economy obeka ho nsɛm kokɔ nketenkete project ama akuafo na mo nya mo ne bia nya bie enya de bone edwa ahodo o mo guso o mo sisi fine ni nyina ye na mum ade ba akwa ama Ghana man de bia nya yida eye pro ne kankan ba ko bra me se Ghana wo hu ade ma o ma nya yida eye pro ne kankan kata so se bribe die sikadie ene ma Ghana anya ye nya se ye ni bi
saa de we nso akoye kanka kesia do man yi so akoye nkudai yentumi ntu enam dibinam ne binti yentumi ntu eno mampeni se wodi already team de aba saa team no enya ne naso mapa na nipa bia o mo besom ye wo manyim enti na meka waje gbawe ayasabia na asem no o se bia akọ enti no se saa badwokuo na mampeni ti ye na ye hwehwem e de ho nsem akoda attorney general department ma ekopie chief justice anim de a wotwen den openi ndi ne wotwen o mache because o mampeni ba ye to ahodo bia na wompe watwam eto ahodo bia ope ode aba ana meboa there are some taxes o mampeni dia beka ho ana eni ho ene de na o mampeni se ha adehye a ha o mama anu so yi afiri ho ni mo pino mampeni ba ye waye anya hwe kura ba ye afi ba ko ene bosom miensa mu ekọ nan mu ne ewi enti bapem ne nipa dodo wa sen no makogina court a yabo mu kwa bi se o madi Ghana sikenti age de bia ye tide de wa bonten anya hwe kura no ye wa ha ene campaign tam yamba pa Samuel okujetu abrokwa ene mpenifo bi ye ka ho de da animu we ye disika ne ye bu awur office we akotwen krata ye okroma ye hu ni nyina ye ntan obia o na we ye disika we ya sei saa nsam no na ni nyina no na eye se ye ka gu obi animu aseke ka ye obi on popra na asa na ye nokre because ade e me ya Ghana ni owo fom be je die na ne say eye nokre onimpa disika nti ye de na kohwehuma de ya che no sika ne ya je wakwada afiase na Ghana ni oye mobro wo fom a ye je ne to ade ye adwuma bi opani atena so adisika no ne ye hunu se afi no ye ho atoyen on tre ye bechi obi ne ye hu se sika se ne ya je afri oni osimesi we ho ana se osimesi we kwada afiase se wakoso o man no financial loss to the state e ma Ghana boka measurement of fund akoso a on tre that no me ameti we sa wo la team no meka ne se bogus on tre ye be hu ne se ye nya fapem ya chi nipa ya chi we ya disika ya je meka ne se mfaso ni so ito mampeni nsem na ho aka na meta na chi Chief Justice yan papa Justice Paul Bofu Bani o ma na ho nya ha na Ghana fo otwen pa eno pe ne betumi age o man yin kwa ma Ghana yeyi se yantumi antu pro ne kankan se ya Ghana ye boa openi mesi ye kwotire batire yantumi nya hwe antumi nya hwe ye kwa animu no ade ha o man ye pro ne kankan asa de bieu to ka kran agege ne nipa keto bia kodi sa wotena ase na wutie Public Account Committee procurement breaches ahodo ekoso assemblies ni adade na mese openi wutibia ana no ne yese assembly ba ko no wode 1 million Ghana cedis 1 billion akwakoto fango dakro e de ayikwan e wokruma ade amode amoso so transaction amode fiscal cash no page sika fiscal cash ekokoto fango no kwaye no kogina fuel station okaka ya we 1 billion se monye na mo ya de atofango agu machine de yikwan dakro pe e wokruma empenifo se breaches bebre ne wom bapem nne wokopie won Public Account Committee anim na se wunya asode ya ye hu ba bi asem ne fa omunya ye meme ha oni sa Public Account Committee ene sa ekwa ehwehwem we ya yesi be wie no ne ye hu ne se obi adisika mpa wabo man ne kase na se yentumi nje yentumi mfa ni mpantu afiase atiam ko tena ho na ma yetua maka mo so mfa so woni sen openi omungu no enti be so mampeni onkwaso na oni attorney general department any Chief Justice enkasa no mo hunya ha enye say witch hunting nya say kwatata obi keke na momunu say ye no kra mpa amra ebeta ho na document eye adwuma si obi adi Ghana sika afọ obi nsa so maka na boka yenyi sika no na ensewas the talent e ma afoforo o mo ba because metu ba ko na adwuma ye se ko ba say DLFM ma bokro no adwuma mu ma adwuma ya basa na se yancheme a ya fama mfa mra kwan so a ebebie kwan ato ana no we ye ni anya ne hwe osimesi ye yanka hwe enti obi abe ye bi anya sa ne tie enti se ye mamra ne ye adwuma ne ye hyemu den na we ye de mradi no we ye ne de mradi no obi abeka se ei bebia me kwenye ana no osimesi ye ni sei enti me nkonkoye bebia me kone ho atro I'm telling you ba won trese ho ba ye tro ne de opani wo bo akra wo de se wa so man tumi anche ni pantum anje ye sika ma ye ne a aba we firi so a aba foforo beba na beba ka de sie masem ya o we di sika we ye sei wo metwen ya o mu chi bi so kwa no ma akotena akoye la kadase ka ba be sesa na obeyi no enye sa no mo ye MPP ne ni si ni pa MPP for dom call court be pem ne o mu bi mu wo ho sa ma ban ya be yi o mu afiri ho me bo a ebi mu wo ho sa ntumi amfo ma ntuma anyi sika ma ya ma ban ya be yi wo the same thing so na MPP so NDC so ye those time sa ye de no be court Kobra sa na abana sesa na be yi no no ko we are not interested in the case no more fale no le prosecute no matwam tell me that ho no le prosecute asem no state no any interest in the case anymore that is the term we use e wo court mrem
And we beg them. It's about time I see you fight corruption. Until say Ghana betumi gina na so a fight corruption in the opening ya boa kra. Boss ya na be bo na nso fa so e ma so ba kwhye kobrani botum. Right, me da sin shaba kwadwo samebe. Akasema num na fa na pay no kro abo 0593 40 6565 0534 050 199. Good morning. Amone chama yaboko. Nana ya bibi abokwa no pay wa pom to say. Ya mi adumo na monzo. Yes, we hu ye papa apa na ya. Ya bompa na na sia mo na be TV station. Why? Enche be bakura. Ya bompa inshallah. Chama he? Me. We look at me sunu. Me court trip from Monday and na me no be do bye. But that soon sa ma dia chi. Hwesika kese mpelefo odidi o Ghana. It have to be say it is come born am pass e Ghana ha. Ye bless ha. Chama he? Kwa me ko be bia koso bo bepim ne. Ye nya pani bi to be create another way. I did me tell you about 70 years, 80 years abeka koso no. Na me de me kasa me se me ya ban. Can I just 1 year versus Ghana? And after that, for you, good check company, Bema company, if anything. I can't say, I said, you only need to Chairman, you John crew. No more Kaya, I'm a printing possible. It is because of goose down my groom, netting them the whole Ghana. Wow, no, you're contracted about a corner say a pine. No one your pine year was there, she, your bow, we a penny. Now, what you know, no fancy, so many would be, was there, you, we are youth, our member, and I let my ministers who didn't for the two form. No, if you bow kuma, was there she, we a teacher, and I said we a UCD penny, nay, myself, my light, near Fenya Juma, now do na, was there she, Chama with the Ghana Kenya, we do I Kenya. Ghana bear come up. Hama, O Timia, O Children Fanya Juma. Check Ashama, also we check am Kwanatu. I said that for the baby Kwano. Would they wear them be Jacan Neshadi? What you see? You want for a bit of some from just 1 year, no Bianatono. Bang, Obidiska, yes, you make ya. And it's a sign of sanity and among groups in them, some column, some make ya. Because who are ya, and when they say the question of you, you say the movie, and I tell my boy. Okay. It will be discussed saying, Jano, Untia, until once and be a permanent from a time, say, bless once a time, we are more job permanent. We could see a gat. We don't perform it on the wall. Martin and I made us say, good morning. Fine morning. The Bachelor Frost. John question from Tema alias Aputo na Ekasa. Ubreni yankoi. Nyame shamone juma pa mo ye papa na education ya modima ye. Na me masem no hospital na pese me kasa bi kaka masa. Obi share this year 2025 papa this year mo say Kofanachi fingers ba na kwada mo ko wo nya mo no 900 nya senkitwa 900 papa na kan be kan ye no population census be kwa nim omu nyina mu akokwa because of facilities ni nim na ma any quality. So yes say president yes no sa hospital no mu ko kaswa. So akande no na enu as a problem wo krapo mu guso no mu ye for operative ye after that no mu hihwe na nipa no o discard ya na o ye be dia no na echi nipa no e bo analysis no ni nim no mu ko enyeji ba yo ba flu any kana amafo di penifo no mu di na ya no mu ye kwasa no ya na ye nwanwa obi ko trouble de obi ko trouble bro de na ye na ko to be 30 years onu no akomene na edi no keke obi ko tase bro achu nyame fa ni class obi ko trouble blow of ye jeli sa woman no achu na etaka no woman no ne penifo be tan ko kana ha no mu diska kese na ye yodo be ko ba sa de no hu se scan we di edi ne sa committee no amfo fo ni kwabo ya na me yenwo right no be ka trust ya no mu Martin me that say anope. Good morning. Good morning, Hitman. Uti ati anope ma metio. Hitman, I'm in show. Need my pa more my Ghana. Hitman, me can say yesle. Hospital no. Dom do ebenya so mfa so ni nipa ba kuna we diska no. Say ye ne samen fa say ye mu adwuma. Nipa na we diska no Ghana say onko baby a. Inti me bisa ban ben pa no no wa ba. Obi wana ben wo hu se we diska no de na akoto je. Me come and pay kufu a ode na yi ne sport minister. Ode ni ko je apart from no abaya ma benya hwan watunya ayebi. Owo ma be mi nti o disco di ni free obi ani wa na ban ni bibi disca no wa be ma obetumi ache na akotum nti ya se hospital ne de omu mie matmam fo na omu wo no na omu ntumi nkom na omu nkoye adwuma Hitman na mi sha na adwuma pa mo bo Martin me da say good morning. Good morning, Hitman. Me pacho Dixon bada kokwa kujeje achime de kroma minti o.
akwa me da wase ne tepa ne se won se nhyehyɛ ni mbra papa bi enu a won edi sika no wode ye won nti ema obi diga ne sika won suro efise so tabi sika nyina na odi a ne paibo na de se bia ne se kona bra 4 years na bambeba ma ye na nhyehyɛ papa bi wo ho na ye de obi atom won ye sika so ho akyere wo prison a obi akudi wa mani sika obi suro nti e be sere won akabie ye nkankan kono mampani that team na what na was one more team ni enne ne ho no be me susu se nka me ne won ya agene pa se enne ne ho na won ye hwehwem na ye hu se afa ya atro panyin bi pa atom ma ne ho hwehwe no that's right me so me da say good morning me rame joso o Ravens anope wa promote say nyame adumo na also me pa cho me so me hu ye papa apa onyame nhira mu no ye mo kase minchia yewura bo ache jako any doctor Enquires wasama Mira Hitman hwe o man kase ti say ye ni national policy say o national policy akobi ba na oya de no jahwa wo betimi aka say on to aso o man ya team manifesto and politicians de ye adwuma nti oba na o kana onwini wie na wan ya de ne ye de ye no ye besre won o man no omo petumi a omo hu obomobo ti se eyi no omo ye wie a na ye no a ye omo besom ye no na ye mum ne ye som won afa me corruption de ne so omaya panin wie sika omo se causing financial loss obi kochi akukọ dia eno e stealing panin wie sika no ye kro no o se causing financial loss na kufu aduba nfie nwotwe bisa se when otum de ne tum in that attorney general say that yemfa tumi ma no no wo mo edi sika wo NDC abreso wo mo ba ye wo mo nja wo na me de mi 2 Ghana panin for hwe na free fan ma wie adwuma continue obi buy corruption in tremu criminal offense in tremu da nti omu de omu nkoso na daku nyame na odi yemba Ghana no obe yi obi amaye mi raw ni yame nya adwuma right man go pon ka won so ho na pay good morning Hitman me ba che fro say Kofi mani mami too nya de ma me fa birthday ma ya de nyina His Royal Majesty na na o say to opem so and then any dia order Hitman baby Obia na piao Hitman ya mi shia ye papa Bravans pa asomo kan Hitman every day bro funa ka sana emi say ye mu bebe ye ni tia ya ye peni fona monte ye peni fonu video editka te mo obiska so onya de na wetimi anya ta bro funa ye papa Evans be kan Devin lost to the state then or some better because you more Jumana went to me say your accountability one more if you are the corner you be with that on back and say Jumoye the show on Sano we in the another one in here a kind of boy by you side and so to me we need or ye Juma dia no bokadia yet me didn't go to Namrano amana yet it as canoning having a Juma Kovi Mameda see if a final caller na yem face good morning Mr. Hitman me pa che fro say me pa che from Ruben me feel I can see better man mami ti wa no pay yo pa che me me boni se te we mi no pay dedi kan no de braba ko bi kasa no se obi ko wia body a me ya jeli ni fie bebre me pa ne che body na se me dua body we fu na me tu amla wi a me se me de me se yi mu se na aba bi tu a ho a me se Hitman ma nye careful a me se e na enye nyame a nka e wo mani nti kuayo no so e den pa nti obi ko wia no mu jeli ni beble eye ana de tos me no e me se mo fidie so mo so sebe obi a oka ensem a etra enton enra news course no obi bo voice bi bo voice na mo boy no kire hospital bi o mo sie wi o mu mia no obi di minister na tem ebi minti bi da nti me se we na farm mo yi farm achi mo ehu mo anten papa nti mesre mo aya na mama ho no akoyi amaye pa right Mate yan so yeah that's we do a very final caller then we wrap up this morning on the show good morning Sir Hitman Gideon Berma 30 seconds yanko yo si esubran fra be pa na to en fra be pa na hu enia be na gbosi kwan an kwanta yera okwa ba na paniku fofa so avito so be ye ti si wom
Anyone call court, I'm not going to go to a fiasco. Find their way. And I could quite book on like a second say, I think with me a fuck playing so I'm not sure oh my Ghana. Every other credit. It is the Aguana. See the Agu. I didn't know yet. I may say, Mamma Panico for breast. Yes, sir, I could go in Yancho. Okay. Say, I'm not young, to be our first baby. Would you have one who did free the baby? Mate. Gideon Mate made us say FSC, Yabretino, I was here the Jumedi and the Quadro Abraso, I was here. Yahena, yes, sorry, so I said, Jumedi for Fro, I was Quadro. Brako Brian net you for us na Yankopon Shra no Madrian Chaya Madeboa. Yamin Shra Munina no be agent Shra de Aboa no pay. A dear can you say, your best penny for an Obia so Munina Mutu. Niana ma ekon kan de mo man na no ho adwendwen ye nyina ye adwente be sere wonom wono mu nyina mo ye na nipa hodo a o ma fa kuntu na se de Ghana sika egugu baabi o mu de nkakra nkra mo man hu na mane no ye fo mo fa mra kwan so na ye nyi sika san so na ya sabia hodo a eno so aka kamem ya hodo a ye sempenifo ye na o man sika nhye no mutu ho anamo na ye nyina ye nko ye nim e wo puntum ba ko bra me soro no me fa wo dai enko ema me wo fa se ndoda kontiri kofi obo e de baye se na danfo ba ko anidin di matatete matatete kaswa obom road e hono wo aha sabahama hono wo na endra na ye ne birthday so man happy belated birthday nyame nhyira ne pin na woda no onye ne sonko onfa ne fura adomu kwa adomu enkwatenten ne oyini kire ene kontiri kofi obo obisa e de man danfo ne den e de mata tete a wono wo kaswa obom kwantempon no so eye asabahama ho ena wanyame nhyira na woda no onye ne sonko kram na wa kapu senior man himself opambo the one wafom anopa dia ba say na danfo ba kwone ba ene eye ne birthday didin e de Hayden junior eye abudapui young ene eye ne birthday enti o mana wodapa enkwatenten onyini kire ene ne pa bia wasase wesuo no ebi ma ne 7 so happy birthday enko enfama eye Hayden junior abudapui young nyame hira opi we efri wa wofo abusuafo nyina nkyɛn ɛyɛ Priscilla Mimi P na K abusuafo ni nyina Adeline ɛne abusuako nyina se nka nkyɛ mpɛ wasɛm pante ne Nyankopɔn de afe ba ko aka amfe ho a onhyira no ma onyini me panipa Nyankopɔn ma akwatente na de bia de wakoma so Nyankopɔn enye emfama happy birthday once again na wafa sɛ odini Hayden Junior Abodapui Young nyame hira woda no onye ne sonko pambo ene dia wudai ebae right kwa answer number kono enra me de kan catch yourself Yvonne Obia wotie DLFM papa ewo London na wo ba pani ya pokua you know baso on the 16th of May 2026 ewo Sofia Asamai into wo ba pani ya pokua kunadu adodo na bonemra ne se Auntie Mary you know baso on the 16th of May baso ewo Sofia Asamai Yvonne wo UK Empress na dia to nani yenso akoye nkoja nti Yvonne say Ghana fo nyina ambeta na chi na fe won kata wo ba pani ya pokua echi kra adodo na ata friend Auntie Mary no baso ewo Sofia Asamai nti no ehon so nkomo no eno no kwadwo nti no Yvonne Empress so dia no ebra so wo se yeko ye fa dwumadie no ye fa si na kwasi ada bay Mother's Day dwumadie no baso anapa ye nche DJ Bills ewo London utie dwumadie no ebra so we gotta go. Well, thank you so much for being part of the show. It's a very good act of being a good guest. There's no when to say goodbye. Tim Nina and Shaba could just be Michael said, boy, some more could you acquire be boy. Yes, my can say, and I'll pay. I'll go Vitella in our support you ready. You know, you're from Hitman. Good morning, and enjoy the rest of our programs. Me call it's your Charles. Obiare niwa odi nihu betuwo